have not seen miracles? Avons-nous eu un endroit où il n'y a pas eu de miracles? Is there any place we have not heard Y miracles? en a-t-il un endroit où nous n'avons pas appris des miracles? Is there any place we have not seen masses of people giving their life to Jesus? Est-ce qu'il y a un endroit où nous n'avons pas vu la population massive de donner leur vie à Is there any Jésus? place we have not heard testimony of people turning away from sin and giving their life to Y Christ? a-t-il un endroit où nous n'avons pas vu des pécheurs donner leur vie à Jésus-Christ? Thank you for the vision of GCK. Merci pour la vision de la croisade People globale. of God, can we pray? Peuple de Dieu, pouvons-nous prier? Can we worship the Lord? Pouvons-nous louer le Seigneur? Can we thank the Lord? Pouvons-nous remercier le Seigneur? Bible says without vision, people of God will perish. La Bible dit que sans la vision, le peuple de Dieu périt. GCK vision is a vision of rescue. La croisade globale est la vision du ciel. Let's bless the name of the Lord. Bénissons le nom du Seigneur. Let's thank the name of the Lord. Remercions le Seigneur. Let us exalt the name of the Lord. Exaltons le nom du Seigneur. Bible says when we lift up Jesus, he will draw multitude of men to La Bible himself. dit que quand nous élevons Jésus, il attire Lift plusieurs up à the nous. name of the Lord. Bénissons le nom du Seigneur. Lift up the glory of the Lord. Élevons la gloire du Seigneur. Magnify the Lord. Magnifions le Seigneur. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. We want to thank God for many that are saved. Nous voulons remercier le Seigneur pour From plusieurs qui ont when été GCK sauvés started depuis que la croisade a commencé. and who are abiding. Et ceux qui tiennent, God is sustaining them. Dieu les soutient. God is keeping them. Dieu les garde. God is increasing the kingdom. Dieu augmente le God royaume. is depopulating the kingdom of darkness. Dieu depeuple le royaume des ténèbres. God is snatching souls from the hands of the enemy. Dieu arrache les âmes des mains de l'ennemi. Oh Lord, again we bless you. Oh Dieu, encore nous te Oh bénissons. Lord, again we thank you. Oh Dieu, encore nous te Open your remercions. mouth and praise the name Ouvre of the ta Lord. bouche et loue le nom du Seigneur. You are saved Tu es sauvé in GCK program. dans la croisade de la... Can't you thank the Lord? Et pourquoi ne pas Your remercier le brother Seigneur? is saved. Mon frère est sauvé GCK program. dans la Can't croisade. you thank the Lord? Pourquoi ne pas remercier Your le son Seigneur? is saved Ton fils est sauvé in GCK program. dans le programme de la croisade. Can't you thank the Lord? Pourquoi ne pas remercier le Nations Seigneur? are taught and turned around Quand les choses se transforment by GCK par program. le programme de la Can't croisade, we thank the Lord? pourquoi ne pas remercier le Open your Seigneur? mouth and bless the name Ouvre of the ta Lord. bouche et bénis le nom du Seigneur. Open your mouth and worship the Lord. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Amen. Amen. We are in the third night of this great program. Nous sommes à la troisième nuit de ce grand programme. The third day of Christ's resurrection. The Lord has done wonderful things among us. Nous croyons que le Seigneur fera des milliers de choses au Maybe milieu de nous. because of time limitation yesterday. Peut-être We are celebrating the greatness of God. nous célébrons la grandeur de Dieu. We are celebrating the marvelous power of Nous God. célébrons la puissance merveilleuse de Dieu. John chapter 5 verse number 9. Jean chapitre 5, le verset 9. The which doeth great things Qui fait de grandes choses and unsearchable, et insondables, marvelous things des choses merveilleuses, without number. sans pouvoir les compter. In GCK program, Dans le programme de la great croisade, wonders without number. les grands prodiges innumériques. In GCK program, Dans la croisade, abundance, marvelous doings of God without number. il y a des fêtes de Dieu insondables, incomptables. Let's praise the name of the Lord. Alors, louons le nom du Seigneur. People of God, Peuple de Dieu, wherever you are, où que tu sois, please let us praise the name of s'il the te Lord. plaît, levons-nous pour louer le nom Let du us Seigneur. worship the Lord. Louons le
Seigneur. We should not only be fond of asking and asking and asking and asking. Ne soyons pas seulement en train de demander. It is but good C'est bien that before we come to ask, qu'avant de demander, let's first thank him for the previous and the present thing he's doing, remercions-le pour des choses so qu'il a that fait he en will avance, continue to do the perpetual. afin qu'il continue à les faire Let's perpétuellement. bless the name of the Lord Bénissons le nom du for the Seigneur marvelous things he's been doing in our lives, pour les choses for merveilleuses the qu'il a marvelous toujours things fait he's dans nos been vies, doing among us pour les choses merveilleuses qu'il fait au milieu in de the nous, GCK dans program. les programmes de la Brother, Crusade. worship the Lord. Frère, loue le Seigneur. Sister, worship the Sœur, loue Lord. le Seigneur. Man of God, worship the Homme de Lord. Dieu, loue le God. roi, louons le Seigneur. Ushers and all security men, worship the Lord. Surveillant et toute la sécurité, louons Wonderful le Seigneur. participant of GCK 2023, worship the Lord. La population merveilleuse de la Croisade de 2023, louons le Seigneur. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. If you believe and you know and you are accepting this thing we are saying, Et si tu crois et tu sais la certitude des choses que I nous disons, want you to give the latest amen. je veux que tu pries un plus grand Amen. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. We are in the third night today. Nous sommes aujourd'hui Egbenye nkeke tɔn tɔn agbe le nu gãgã si ke le dzɔdzɔ la me. Na be xɔ kpɔkpɔ gãwo ne dzɔ, katsutsu gãwo ne dzɔ. Aƒetɔ wòtrɔ ya la wɔ enu gãwo le ŋkeke tɔn, wɔ nu gãwo le ŋkeke tɔn sia dzi. Woe si ke ne wɔ va yi. Aƒetɔ mía le dzi wo amesasra kpɔ egbea le míaƒe agbowo me. Ame sia ame si ke le babla me la magayi aƒe me o. Ame sia ame si ke le abosam babla te la akpɔ katsotso hafi woadzo. Ame sia ame si ke nu vɔ̃ me. Que ce soir, Greater visitation. la grande visitation. Tonight, Ce soir, mighty visitation. la visitation merveilleuse. Tonight, Ce soir, mighty move of God. la manifestation puissante God de Dieu. will move in action Que Dieu se manifeste en upon action every life present here. dans chaque personne présente ici. People of God, pray. Peuple de Dieu, The prions. people we have conveyed them from our regions. Le peuple que nous avons We invité depuis nos told them régions. God will heal you in Nous GCK les program. avons dit que Dieu vous We guérira dans ce told them programme. God will deliver you in GCK Nous program. les avons dit que Dieu vous We visitera told them ici. your problem that you have, you will not come back with tea from GCK Nous program. les avons dit que les problèmes que vous avez, vous ne rentrez plus Oh avec. God, Oh Dieu, do as thou hast said. fais comme tu l'as dit. Open your mouth and pray unto the Ouvre ta Lord. bouche et prie à Dieu. All those sick people Tous ces we malades came with from our qui regions, sortent de loin de nos all régions, over the whole world, dans tout le monde, all over Africa, dans toute we l'Afrique, are praying unto the Lord. nous allons prier à Dieu. Everyone that is attending GCK this time, Quiconque participe à la no croisade longer globale will ce soir, go back with his qu'aucun problem. d'eux ne rentre avec son problème. Nobody will go back with his captivity. Qu'aucun d'eux ne rentre avec ses captivités. Thank God, Oh Dieu, the liberator of those who are in captivity. libère tous ceux qui sont en captivité. Liberate the captive tonight. Libère les captifs cette nuit. Liberate the bound tonight. Libère les jours cette nuit. Liberate those who are suffering tonight. Libère ceux qui souffrent cette nuit. In Africa En Afrique and the rest of the world. et le reste du monde. Oh God, Oh Dieu, we want to see your move again. nous voulons voir ta manifestation We are encore. praying unto the Nous Lord. prions à Dieu. We are praying unto the Nous Lord. prions à Dieu. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Among all the miracles, Parmi tous les miracles,
Salvation miracle is the greatest of all. Le miracle du salut est le plus grand de tous. We have brought sinners from our regions. Nous avons invité les pécheurs We depuis have nos gone régions. and gathered sinners all over the whole city of Nous Douala, avons appelé les pécheurs de toute la ville de Douala. throughout Africa and the rest of the world. ta si ke le du sia me eye míado gbe ɖa be gomekpɔla ɖe sia ɖe ke womekpɔ tsɔ woƒe agbe na Yesu o, womagayi aƒe me ale si ke wova o, womagayi aƒe me abe nu vɔ̃ wɔla ene o, eya ta ʋu wo nu eye nado gbe na Aƒetɔ. Míado gbe ɖe xɔ kpɔkpɔ ta. Visite-les. Oh God, touch their hearts. Oh Dieu, touche leur cœur. Oh God, break down their hearts. Oh Dieu, brise leur cœur. Let them surrender themselves, their life to Jesus Qu'ils Christ. abandonnent leur vie à Jésus-Christ. Global. Sauve les gens. Ramène les gens vers toi. Qu'aucun rétrograde. Dans cette localité alpha, qu'aucun rétrograde. Partout connecté. Participant. Ame sia ame Aƒetɔ ɖewo ɖo. Aƒetɔ míele xɔkpɔkpɔ biam. Míele akpe nanewo ƒe xɔkpɔkpɔ bia. Míele dukɔ ƒe xɔkpɔkpɔ biam. Wa ge ɖe dziƒofiaɖoƒe la me. Alors que ce désir soit établi. Que Dieu réponde. Mawu ne ke Elimas ƒe gbɔgbɔ va be ya nye mɔhenu bena eya ta Elimas ƒe gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ si ke dzi be ya ye mɔhe na ame aɖe be megatsɔ eƒe agbe na Yesu la, míado gbe ɖa be eye míatsitre ɖe eŋuti be míagbã yeƒe dɔwɔwɔ, míagblẽ eƒe dɔwɔwɔ dome. Elimas ƒe gbɔgbɔ ɖe sia ɖe eye akunya gbɔgbɔ ɖe sia ɖe si ke xɔ dɔ de asi be yanye mɔhenu na mɔ dukɔa ƒe xɔkpɔkpɔa. Wo katã mɔ ƒe amegbɔnɔnɔ ne gblẽ wo dome. Parce que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté du salut. La liberté pour la guérison. La liberté pour la délivrance. Partout où le peuple de Dieu est connecté. Pas de distraction. Pas de déviation. Pas de blocage.
Ah, je parle au diable. God's people will be focused. Le peuple de Dieu sera God's people will focalisé. receive what they are yearning for. Ils recevront ce qu'ils écouteront. Open our prayer unto the Lord. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. The Lord is hearing our Le prayer. Seigneur écoute à nos prières. Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. In Joel chapter 2. Dans Joël chapitre 2. Joel Joël chapter 2. chapitre 2. Let's read it before we pray. Lisons avant de prier. Before we continue. Avant de continuer. In our prayers now. Dans notre prière. Joel chapter 2. Joël chapitre 2. We read there in the verse number 21. Nous lisons au verset 21. Verse 21 reads, Le 21, nous lisons. Fear not, Ne craignons rien. O land, Terre, be glad sois dans l'allégresse and et rejoice, réjouis-toi. for the Lord will do great things. Car l'Éternel fera de grandes choses. Oh Lord, our God, Oh Dieu, tonight, cette nuit, great things of salvation. les grandes choses du salut. Oh Lord, our God, Oh Dieu, notre Père, tonight, cette nuit, great things of healing. les grandes choses de la Oh guérison. Lord, our God, Oh Dieu, great things of deliverance. les grandes choses de la délivrance. People of God, put your man and pray unto the Lord. Peuple de Dieu, ouvre nos bouches pour prier à Dieu. Alpha location, Nous sommes ici à la casa Alpha. and all over where they are connected, Et partout nous sommes connectés. the Lord should do great things. Que le Seigneur fasse de grandes choses. Should do great things. Que le Seigneur fasse de grandes choses. We are praying. Nous prions. We are praying. Nous prions All over, partout. all over, Partout. beginning from the Alpha location here, Commençant à partir de la location qu'il y a de grandes anyone choses. that came here with fear, Quiconque est venu faire la peur, that fear will disappear. que sa peur disparaisse. Anyone that came here with any problem, Quiconque est venu avec n'importe quel problème, que son problème disparaisse. in Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Lastly, Finalement, we want to read in the book of John. nous lirons dans le livre de Jean. John chapter 3. Jean chapitre 3. Hear the testimony of Nicodemus. Écoutons le témoignage de Nicodème. John chapter 3. Jean chapitre 3, The verse number 2. le verset numéro 2. Son came to Jesus by night Et vint près de Jésus la nuit. and said unto him, Et il lui dit, Rabbi, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. For no man Car personne do this miracle ne peut faire ces miracles that thou doest, que toi tu fais except God be with him. si Dieu n'est avec lui. That is our confirmation. Ça, c'est notre confirmation. That is our confession. Esie nye miaƒe nyakpɔkplɔ eye esime ke Dutoƒo Mawu nyakaka sia dze gɔme la ne esi ame si ke le zi me na GCK miemekpɔ bena Mawu ƒe amegbɔnɔ le kpli ya ma hã eye meke ate Mawu ŋgã siawo eye enɔna te ɖe akplɔ te dona gbe ɖa eye meɖina le akplɔ ta ve kana si amewo medina le akplɔ ta ve tutu na amewo Une prière simple ado pour le gbe ɖa peuple. ko le akplɔ ta Et tu entends la manifestation dans la foule partout. Qui peut faire personne ça de la The Lord be with pour him. adome excepté si le Father, Seigneur we est avec thank lui? you. Père, nous Father, te we Be with our remercions leader. d'être avec Father, we notre thank dirigeant. you. Père, nous te For being with the remercions convener of GCK. d'être Father, avec we le thank you. pasteur de la For Croisade. being with our Father in the Père, Lord. nous te remercions d'être avec notre Père dans le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. Who can do this great thing? Qui peut faire ces grandes choses? This great miracle Ces grands miracles that thou doest. que toi tu fais. Except
God Dieu soit avec lui. In the message, Dans le message, God has always been with our Father. Dieu a toujours été avec notre Père dans le Seigneur. Dans sa God prière, has always been with our Father. Dieu a toujours été avec notre Père dans le Seigneur. C'est pourquoi You see manifestation. tu vois la manifestation, Signs, les signes, wonders, les prodiges, les miracles, diverse forms and kinds. partout. Oh, we thank you for your presence. Seigneur, nous te remercions pour ta In présence. Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Un plus grand amen. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Finally, Finalement, we are going to pray. nous allons prier And upon our Father in the Lord, sur notre Père dans le Seigneur, upon the convener of GCK, l'organisateur de la Crusade globale in the city of Douala, Cameroon. qui est dans la ville de Douala au Cameroun. Here tonight, Ici, cette nuit, fresh anointing. l'onction solennelle. Here tonight, Cette nuit, fresh unction to l'onction fraîche sur lui. Here tonight, Cette nuit, backing of God power upon un him. soutien de Dieu sur lui. Ouvrez ta bouche et prie, non? Ouvrez ta bouche et prie. Everything tonight, Que cette nuit, fresh anointing. l'onction fraîche, l'onction fraîche, le soutien frère, la puissance de Dieu frère, l'inspiration de Dieu frère, l'inspiration upon the servant of God. sur le serviteur de Dieu, In the Lord. sur notre Père dans le Seigneur. Alléluia. 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 Les Yesu Au nom de Jésus, nous avons prié. The Almighty God, Dieu tout-puissant, the one that is seated upon the circles of the heavens. celui qui est assis au ciel. We answer tonight. Nous te demandons ce soir, Favor us with a blessing from above. favorise-nous des bénédictions. We have table unto you. Tout ce que nous avons déposé devant toi. Tu as dit que si nous demandons, We shall receive. nous recevrons. By faith we confess. Par la foi, nous confessons. We have asked. Nous avons demandé. Our request is certain. Et nos requêtes sont à faire. Comme tu l'as dit. Merci, Père. Fofo akpe le Yesu aƒe ŋkɔ dzie miedo gbe ɖa le Jésus, nous avons prié. And the people of God, Mawu ƒe amewo ne gblɔ be Le peuple de Dieu dit, Praise the Lord. kakafu na aƒetɔ Praise King Jesus. The Lord is good Mawu nyɔ and all. esia yi la Mawu nyɔ As we praise and worship the Lord this eva moment, ɖo hadzidzi pe yi yiwo míanɔ hadzidziwo sem eye míanɔ we pray aƒetɔ that kafu you join us eye míebia bena na míawɔ ɖeka to kple mí worship the name of the Lord. be mía awɔ ɖeka ado Yehowa ɖe dzi. Bow before your throne, worship at your feet. Bow before your throne, you are the glorious God.
As we praise the Lord this evening, the heavens, there will be an open heavens for us. Hallelujah. Amen. When Jesus entered Jerusalem, Hosanna. oh, the people shouted, Hosanna. Hosanna. When Jesus entered Jerusalem,
Everybody shouted.
final amen, receive your miracles. At the final amen, you will testify. Amen. At the final amen, mountains shall be moved. At the final amen, all the testify. At the final amen, receive your miracles. At the final amen, you will testify. At the final amen, mountains shall be moved. Mountains shall be moved. At the final amen, all your tears. He will wipe your tears away. At the final amen, receive your miracle. At the final amen, you will testify your will. At the final amen, mountains shall be moved. At the final amen, all your testify. At the final amen, your miracle. At the final amen, you will testify. Higher, higher, every day we will lift our Jesus higher. Every day higher, higher, every day we will lift our Jesus higher. Every day, oh higher, higher, every day we will lift our Jesus higher. Every day higher, 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 every day we will lift our Jesus higher. Every day, higher, higher, every day we will lift up Jesus higher. Every day higher, 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 every day we will lift up Jesus higher. Every day, Dieu peut encore le faire. Oh, Dieu peut encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, il peut encore le faire. Dieu peut encore le faire. Dieu peut encore le faire. Dieu peut encore le Oh, faire. alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, il peut encore le faire. Dieu peut encore Oh le oui, faire. Dieu peut encore le Dieu peut faire. encore le faire. Oh, alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, il peut encore le faire. La vôtre. Tell yourself, I shall be blessed tonight. Brona le kuo bena manye ya yaraba me Toi-même, je we serai troya. béni cette nuit. God is going to do great things in Mawu your da life on tonight. kan le wa gbo mo Dieu troya. fera de grandes choses dans ta vie ce soir. The blessings of God will not bypass you. Eye mo pe ya yirola ma tunchi o ai. Oh. Tell yourself, I will receive it. Brona le kuo ba ma le Dis en hoge. toi-même, je veux recevoir. As we pray, I want to read the scriptures from Luke chapter 1, Mia hle nu le Luka pa gban le tagban. in verse 77. Verset 77. To give Pokwe knowledge of salvation blandren unto vo his andren people by Bena- the remission of their sins. be nana Through hohofe the nyanya tender le mercy of our wofe God, nuvon tsɔtsɔ keme Day spring from on high had visited le us. míaƒe Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ kple nyubrɛkpɔkpɔ ŋuti esime keke li dze Thick tso in dziƒo darkness. vi And in va the kpɔ shadow mí of ɖa death, be wòaklẽ to na guide our feet ame into siwo the way bɔbɔ nɔ of vivitsi me peace. kple
koƒe vɔvɔli me be woaɖo míaƒe afɔwo ŋutifafa ƒe mɔ dzi. Aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Amen. The Prince of Peace will grant you that unlimited peace. Le Prince de paix te donnera une paix sans fin. Let's bow our heads as we pray together. Baissons la tête comme nous prions ensemble. Commit yourself to the Lord. Remets-toi entre les mains du Seigneur. This night is your night. Blelo ke le mo pasi me. Some Wotro ya la did not enyi come wo right from wotro. the beginning of this program. Certains n'étaient pas là depuis Ame le aɖewo commencement meva du tso You heard ɖoɖo sia be of gɔme all dzedze that o. the Lord did in the program the first day and the second day. Mais vous avez Eye mi entendu kpɔ nu si parler ke de ce que Mawu Dieu a wɔ fait le le ŋkeke premier gbã et le kple deuxième ŋkeke jour. velia dzi. And that pushed you, it Esia stimulated you. You were Etutu motivated to be here. eva nyawo be nava teƒe Motivé sia. à être ici. I tell you, Eye me gblɔ na wo that be step you have taken, God is going to bless you richly. eye nyametsotso si ke ne wɔ la Mawu ayra wo le agbɔsɔsɔ me. Bia Mawu be wòtrɔ ya Mawu ne wɔe na wo wu esi ke mesusu o. Eye That you will see the nukunuwɔla salvation of God. eye nakpɔ Mawu ƒe God will xɔkpɔkpɔ shine upon your life. eye Mawu ƒe kekeli aklẽ le wò agbe me. Eya ta wòtrɔ ya Problems you have brought here, kuhi si ke ne tsɔ va teƒe sia matsɔ yi aƒe me o. because God is in Elabe control. Mawu la le nɔnɔmea dzi kpɔm. Eye Bibla be na nu si ke sese na amegbetɔ la mesese na Mawu o. Le Yesu be ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le. We are going to pray for our Eye míado gbe ɖa ɖe mía nyanyui gbɔla la ta be Mawu ne ze nu sẽtɔe. as he utters the word of God. Eye esi me kɔ le ɖe Mawu nya to la, Mawu ƒe yayrawo la ne gbãgo ɖe kaka ɖe xixia me. Eye wòla xɔ gbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽ tsɔ ɖokuiwo de Mawu ƒe asi me. Nado gbe ɖa be Mawu ƒe amiata Mawu ne zẽ. Eye Yehowa ƒe yayrawo megato ŋuti o va yi o. The Lord has answered our Eye prayer Mawu in atɔ ne Jesus' míaƒe name. gbedodoɖawo le Yesu ƒe ŋkɔ dzi. Au nom de Jésus. And everybody shout, Ame sia ame ne do ɣli gblɔ be Amen. ame sia ame gblɔ be Amen. Tout le monde dise Amen. Father, we bless you. Fofo We míede glorify your akpe na name. wo, míetsɔ bubu na wo ŋkɔ. Tonight is another night Wetrɔ ya la of great enye visitation. amesasra kpɔ bubu ƒe fiẽ. Eye Bibla be It's not your thought. míaƒe susuwo menye wo susuwo o. You said that you know the thoughts you are thinking towards us. Abe ne nya ɖoɖo si ke ne Thoughts of peace and not ɖo of na evil. mí enye yayra To give menye us dzɔgbevɔ̃e an o. expected end. Eya ta mie nana mi tsɔ mi nyuie. Burdens will be Wetrɔ ya la agbawo la ɖe ɖa. tonight. Wetrɔ ya All those that have come with ame si ko va gba kple kuhi vovovowo le woƒe agbewo me le ɣe sia me la, fiawo dzi fia ŋutifafa ƒe fia la na be ŋutifafa ge ɖe woƒe agbewo me. Fofo wetrɔ ya míeva kple mɔkpɔkpɔ gã aɖe of the outpouring of your blessings. be míakpɔ gome le wo yayrawo me. Heavenly Father, Dziƒo Mawu akpe na wo. for your servant Akpe na wo subɔla si ke ne tsɔ ɖo anyi. convener of this Ame si ke GCK ƒe ɖoɖo be zimenɔla la, ame aɖeke o. high and to the low. Tso ta va ɖo gɔme la, ame aɖeke madzo abe ale si ke wòva o. Wetrɔ ya la, na wo ŋkunu gãwo. Because you have answered. Akpe na wo elabene tɔ ne mí. In Jesus' Le Yesua ƒe name ŋkɔ we dzie pray. míedo gbe ɖa le. Do gbe ɖa le. Amen. Gblɔ be Amen. Crie un grand Amen. From the program sheet given to Ƒe eha.
Oh, happy day that fixed my choice. Fix my choice on thee, my Savior and my God. Well, may this glowing heart rejoice and tell its raptures all abroad. 'Tis done, the great transaction's done. I'm my Lord's and he is mine. He drew me and I followed on, charmed to confess the voice divine. Now rest my long dividing heart, fixed on this blissful center rest, nor ever from thy Lord depart, with him of every good possessed. High heaven that heard the solemn vow, that vow renewed shall daily hear, till in life's latest hour I bow, and bless in death a bond so dear. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away.
kafukafune afetɔ. I said, praise the Lord. Amesia me be kafukafune afetɔ. I welcome you to day 3 of this wonderful GCK coming live from Douala to all nations of the world. Souhaite tous les bienvenus à ce 3e jour à la grande croisade de Douala et dans tout le monde entier. We thank God for what God did on Thursday night. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait dans la nuit de jeudi. And last night, Friday, et la nuit dernière, le vendredi, il était là hier. Mais quand on va te passer, en puissance. And yet I want to announce to you tonight. See nothing yet. Qui n'a pas encore ce soir, marvels beyond your Amen. But before then, dans le monde entier. for persecuted believers, amesiko lechi hoseto mele yakatame for their faith, le dukɔ de siare me ke ochi hoseto mela le China, le Iran, in Turkey, le Turquie, le Tibet, le India, le Corée, in the countries of the West. le dukɔ bubuo me gɔ hã le Amerika, le for the gospel in UK, Ole in Europe, ole but amolem the gospel le is being England. assailed with ideas and ideologies that are ungodly. Même aux États-Unis, même s'il n'y a pas les croyants qui sont brûlés, il n'y a pas les croyants qui sont fusillés, il y a quand même les idéologies qui sont contraires à l'évangile dans le monde entier. And believers are being pushed back. Et les croyants sont poussés dehors. But tonight, Mais ce soir, the church of God will rise up to pray the prayer of the early church. l'église de Dieu, nous allons nous lever sous nos pieds, nous allons prier bibliquement. What's the prayer of the early church? Quelle est la prière de l'église sainte? On your Bible, everyone, Acts chapter 4. Prenez vos Bibles et allons dans le livre des Actes chapitre 4. 29 and verse 30. Le verset 29 et le verset 30. It says, and now, Lord, grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word, by stretching forth your hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child, Jesus. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Like the early church, we are going to pray tonight. Telle église, nous allons prier ce soir. Seigneur, Reply those persecutors. réponds à ces persécuteurs. Answer those persecutors. Réponds à ces persécuteurs. By stretching your hand and grabbing their leaders, their ring leaders, their opinion leaders, their forward people, grab them and bring them to yourself, to your salvation. Réponds-les en envoyant, en étendant ta puissante main, en ramenant leurs leaders, leurs responsables, leurs dirigeants vers ton évangile. Seigneur, réponds-les. By pulling those enemies of the gospel to become the proclaimers of the gospel. En ramenant ces ennemis de l'évangile qu'ils deviennent des proclamateurs, des annonceurs de l'évangile. Lift up your voice, Church of God, and let us cry unto God. L'église de Dieu, ouvre ta bouche, élève ta voix et prie ce soir. Their opinion leaders, Ces opinions, ces leaders, their ideological leaders, ces idéologies contraires à la Bible, all those people pushing against the gospel, push them, Lord, into the kingdom of God. et que tous ceux-là qui sont contraires, qui s'opposent à l'évangile, ramène-les à ton royaume. Call Saul out of the persecutors, call them unto yourself also. Tel que tu as appelé Saul parmi les persécuteurs, appelle Saul aussi parmi les persécuteurs. Seigneur, fais-le. Do it, Lord. Seigneur, fais-le. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié.
prier. going to pray. Nous allons prier. In all those nations, Dans toutes ces nations, all those enemies of the gospel, ces ennemis de l'évangile, begin to stretch forth your hand, performing signs and wonders that they cannot deny. envoie maintenant ta main et commence à manifester tes signes et des miracles qui ne peuvent jamais renier. Miracles that cannot be argued against. Des miracles qui ne peuvent jamais être rejetés. Begin to walk in those nations. Commence ton œuvre dans ces nations. Men and women will know that Jesus is Lord. Et les hommes et la femme sauront que Jésus est Seigneur. They will bow their knees before that Jesus. Et ils vont fléchir leurs genoux devant ce Jésus. That you will stretch your hand of power to save and to heal. Et tu vas envoyer ta puissante main et dire, Lift up your voice, church of God, and pray. l'Église de Dieu, ouvre ta bouche et dis, We are taking charge tonight. nous allons écrire Dieu, nous allons crier Dieu ce soir. And we are deciding with God Almighty on our side. These nations must come to Christ. Et nous décidons, nous proclamons que Dieu Tout-Puissant est de notre côté ce soir. Amen. 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 You know, we're going to pray for believers Tu sais, nous allons prier pour les croyants. in all those nations, Dans toutes ces nations, that God will put courage in their heart, que Dieu mette le courage dans leur cœur. boldness in their heart, Que Dieu mette l'audace dans leur cœur. not withdraw to their shell. Et qu'ils ne se découragent pas en chair. They will push out preaching the gospel. Et qu'ils sortent et qu'ils proclament qu'ils annoncent l'évangile. Bold to declare the word. Et qu'ils ont l'audace de proclamer la parole. Open your mouth and call upon the Lord on their behalf. Ouvre ta bouche et appelle le nom du Seigneur ce soir. That strength from heaven will come into them. Que la force et la puissance du ciel viennent ce soir. There will be an exceeding great army of the Lord in all those nations. Et que cette puissance se transforme en une armée puissante dans toutes ces nations. And that the ranks of believers will become bigger and bigger in those nations. Et que la puissance de le royaume des croyants devient plus grand dans toutes ces nations. Le Seigneur le fera. God will do it. Dieu le fera, je dis. He's doing it right now in Jesus' Et name. il le fait déjà ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Now, tonight. Et maintenant ce soir. And now, tonight. Et maintenant ce soir. The person beside you, tonight. Dis à celui qui est à ton côté ce soir. Seigneur, envoie ta puissante main. Bring salvation, signs, and wonders upon this ordained congregation tonight. Et apporte le salut, la puissance, le miracle au-dessus de ce peuple qui se rassemble ce soir. Come down tonight upon everyone on this field. Descends ce soir au-dessus de tous ceux qui sont ici. That sinners will receive the power to be saved. Et que le pécheur reçoive le pouvoir d'être sauvé. The sick will be healed tonight. Et que le malade reçoive la guérison ce soir. Upon all men and women here tonight. Et que la délivrance se manifeste parmi les hommes et les femmes ce soir. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. We're going to pray for the man of God. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. The servant of the Lord whom God has anointed for ministry here in this crusade. Le serviteur de Dieu que lui-même il a déjà un pour cette croisade ce soir. That God will open heaven upon him. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur lui. So that he can open the door of signs and the move of God upon us. Afin qu'il puisse ouvrir la porte aux signes des miracles et des guérisons au milieu du peuple. Pray that God will lay hand upon his servant tonight. Prie à ce que Dieu envoie sa main au-dessus de son serviteur ce soir. Et que ce soit qu'il n'y a pas un malade qui va retourner à la maison. Et que Dieu va te toucher toi-même. Que Dieu te touche toi-même. Que Dieu te touche toi-même. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est accompli au nom de Jésus. Let us pray. Prions. Almighty God, Dieu Tout-Puissant, thank you tonight merci ce soir. for what we know you have done already. Pour ce que nous le savons que tu as déjà fait. Ask you, Lord. Nous te demandons, Seigneur, You will reply, you will answer those persecutors. que tu vas répondre à tous ces persécuteurs. Answer them by turning them to yourself. Réponds-les en les ramenant à toi-même. Answer them by making them to become proclaimers of the gospel. Réponds-les en les transformant en proclamateurs de ta bonne nouvelle. With miracles
miracles and signs that Ayez. nobody can deny. Réponds-les à travers tes signes et miracles que personne ne peut rejeter. All the countries Wacho, of the eye Eastern wo Bloc, dome et toa que de tous ke ces ma pays, achitere wo all tso the le countries of the duko Western Bloc, mo tous les pays de l'Est et de l'Ouest, everywhere Le they ye- ye release toro your po power hejepe. for wonders, for salvation over those nations in Jesus' Bena name. nukuno dans ne toutes cha ces le nations, tuko envoie ta mo me puissance le au Yesu nom no de kome. Jésus. And all your children in all those places. Ayez. Et que tous tes enfants qui sont dans tes nations, Infuse them with power from above. fortifie-les avec ta puissance So that they will be bold and courageous. et qu'ils soient Ayez. courageux et qu'ils Bena ont wanye de chido l'audace to wame. their Eye shells bibi wano et qu'ils ne wame. demeurent pas dans la chair. Bena omega no Et même plutôt qu'ils proclament le Seigneur comme sauveur. Towa de agbefa Père, Yesu merci Kristo parce que tu abe l'as da fait. ko For hola anointing your servant ene. tonight. Je te remercie parce que tu as un déjà ton serviteur. Releasing your fullness upon him tonight. Merci parce que tu as déjà délivré, descendu ta puissance sur lui. And what we have never seen before, we Eye will nu see si tonight. ke mi ma Merci parce que tout ce que nous n'avons jamais vu, ce soir nous allons le voir. Thank you for answering our prayers. Merci parce que tu nous as répondu. In Jesus' name we Yesu pray. abe kwa Au nom de Jésus, nous avons prié. Everybody Amesi amene say Que tout promena. le monde dise Amen. 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 God bless you. Que On Dieu est te là. bénisse. Praise the Lord. Gloire au Seigneur Jésus. Kakafone apetɔ Yesu. You are all welcome to this GCK Miawe zɔn va March GCK edition sia in Jesus' me name. Jenu Vous êtes tous la Etonlia bienvenue me. à cette CMK édition de mars au nom de Jésus. We want to tell you that Meje mia this tona program yebe started dodo sia je gɔme since Thursday, tso yɔra and on gbe. that first day, Eye there were keke so gbãtɔ la. many miracles. Nous Nkeke voulons gbãtɔ vous adzi dire la que ce programme a nuku commencé geɖewo depuis dzɔ. jeudi et ce premier jour, nous avons eu beaucoup de miracles. Then yesterday we Eye entered the tsɔva yi la. second phase of the miracle Miega galore. ge Hier, ɖe nous sommes entrés dans la seconde evelia phase des me. galops de miracles. The first day, Nkeke gbãtɔ lame adzi la. people put away Bafawo their la crutches. Le tsɔ premier jour, woƒe les kpowo ƒu gbe. paralytiques ont jeté leurs béquilles. Swollen stomach went down here Eye. instantaneously. Les Ame ventres si enflés se ko sont be dégonflés ƒodo ici. tɛ la. Yesterday, Oh, apart fodo from other miracles mion. that happened, it was a turn for a deaf and dumb to Am- speak and hear. Ame si ko Hier, me sia nu en mete plus des ƒoa autres nu la. miracles qui se sont produits, c'était Wo- le tour wo katã d'un ƒo sourd nu. et muet d'entendre et de parler. You are welcome to Ouais, this s'en va. program once more. Dodo Une fois de plus, Quand vous si êtes les amake- bienvenus à ce programme. We have some dignitaries eye amongst us. bubuto Parmi nous, aɖewo nous avons ame certains bubuto aɖewo le dignitaires. mía dome. We have Pastor Pastor Missionnaire Missionnaire Emmanuel Emmanuel Abande. Pasteur Abande. missionnaire Emmanuel Abandi. Yeah, that's him there. That's him there. Et voilà, You are welcome, sir. Miawe Monsieur, zɔn vous êtes le amegã bienvenu. wutɔ. He is of the communion de Seigneur. il est de la communion du Seigneur. Etso Then we communion also de have Seigneur. Pastor be Komba hameme. Samuel. Eye Pasteur Pastor Komba Komba Samuel. You are welcome, sir. Vous êtes le Amega bienvenu. Miawe Okay, zɔn. that's him over there. You are welcome, Vous êtes sir. le bienvenu, monsieur. Then we have Apôtre Eye John apostol Numbe, apostol John Apostle John Numbe. Numbe, Vice President of Gospel Ministers. vice-président. Ame du si Okay, ke it's over there. yina You're welcome, nye sir. hadzilawo ƒe Then we have kplɔlagã. Prophet Dr. Eye, Azongwa Fred Bright, Nyanyigblɔla Nous avons le docteur prophète nufialagã Azongwa. Azɔngwa. the President of Ame Pastors si ke West ye Coast. That's him over there. Pasteur, Pastor You're ƒe welcome, sir. tatɔgã pasteur, vous êtes le bienvenu. Then we have Mamba Alphonse, Mamba Alphonse, Mamba Alphonse. founder of founder Ame si ke de la nye MIPA.
You're welcome, sir. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Then we have Apostle Dutoƒo. Nous avons apôtre Dutoƒo. The superintendent of apostolic in the center. Le surintendant de l'apostolique. Bienvenue, pasteur. Then we also have the general superintendent de l'église de Source de Vie, Pasteur Jean-Luc. You are welcome, sir. Then we have Dr. Joseph Ngwa. You are welcome, sir. Then we have Pastor Jean-Luc. Okay, you know. We have mentioned that one. So you are all welcome. And we have in our midst the regional delegate of youth. Oh, that's him down there. He was with us in the morning because today was his day. So he came to commemorate with his people of his ministry. This program continues tomorrow. You know, the man of God is here, and he is inviting you. So you should not say, I have my church, I have my church. He's inviting you to communion with him. So if you absent your own only for tomorrow, for greater blessings, it will be wonderful. Put your hands together for the Lord. So that Sunday service is starting at exactly 7:45. You make sure you come here tomorrow. Then on Monday, we have the ministers' conference in the morning, beginning from 7 o'clock to 9 o'clock. On Friday here was wonderful. So many ministers were empowered for ministry. So you are highly awaited. Then Tuesday is going to be the grand finale. So those who received their miracles here the other days, please, you will just come to the right-hand side here. Our leaders will interview you, and our doctors will examine you for greater things. God bless you, because your miracle will not pass you by. Now we have prayer administration from nations. In the night when Paul and Silas were locked up in the cold, dark dungeon, God gave them songs in the night. They sang with joy, and they sang with all their hearts. And these songs produced extraordinary deliverance and demonstrated God's mighty power to save us from the most dire situations. The prison walls shook and their chains fell off. So as we sing together at this wonderful crusade, no matter what chains and shackles may have bound and limited you, I want you to trust God's word set to beautiful harmony by gifted psalmists from around the world, that as we bring you the choir from states, regions, and nations across the globe, your chains will be broken, and God is about to visit you big time. Be blessed. You are free, free, and have everything you need. You are the Lord, your majority. Your spirit's new, your soul's at rest, your body was happy in the best of health. To revelation knowledge you have gained you wealth. The King, he that sets you free. You are free, you are free. Free, and have everything you need.
from the law of sin and death. Christ has given unto you the victory, the path to live the overcomer's life. Go in faith, believe the words of Jesus. Sin has no dominion on you. You are free. You are free. You are free. Raised from death, delivered, free indeed. Your prison doors are open and your bonds are loose. Start making plans, believing you receive. Now you know the truth that you are free. 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 Raised from death, delivered, free indeed. Your prison doors are open and your bonds are loose. Start making plans, believing you receive. Now you know the truth and you are free. يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بالسلام. تعالى واهدي الحيارة واللي تايه في الضلال، عشمان نزورنا زيارة ليلة ما تخطر عالبال. حط ايدك علينا صالحنا يا فادينا، مع الله خلينا في سلام. يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بالسلام. يلي وعدت انك تدينا اللي عندك من سلام، العاصف هيجي علينا رسينا البر امان. ناس كتيرة تعبانين في المرض متوجعين، بتقول هو الرب فين في الآلام. يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بالسلام. البيوت اللي قسمها إبليس عدو كل خير، ضمها ورجع سلامها، طالبينك وحدك لا غير. تعالى اشفي القلوب من الجروح ومن العيوب، والبعيد خليه يتوب بالإيمان. يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بالسلام. نمتلك سلام سماوي ونعظم اسم المسيح، والدليل يعلى تاني مع الشكر والتسبيح. هي دي العلامات ذبايح السلامات، مفيش تاني ملامات مهما كان. يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام
soul, knowing that my God, He's gonna work a miracle. I know that He can. From a rooftop, He can. I know my God can make a way. I know that He can. Tell the doctor that He can. Speak to the mountain, He can. I know my God can make a way. I know that yes, He can. He can make a way. Yes, He can. Oh, yes, He can. Oh, He can make a way. Said I will. I know that He can. Tell your neighbor that He can make a way. He can make a way. Tell the doctor that. Tell the singer that He can make a way. He can make a way. Tell the devil that. Tell the demon that He can make a way. He can make a Now is the time for the Alpha testimonies. God did great things here, C'est le temps des témoignages. Dieu a fait de grandes choses ici. and God did great things in other places. As we are here, they are receiving us from Dobo, Douala, Cameroon, in Europe, in Asia, in the whole of Africa, and in every continent and subcontinent of the world. Comme nous sommes ici à Douala, Ndobo, au Cameroun, ils nous reçoivent de part et d'autre dans tous les continents, en Europe et dans tous les autres sous-continents. These are things God has done. Medical doctors have examined them and have proven the testimony. Les médecins ont examiné et ont approuvé le témoignage. Okay. The first testimony. Take just two. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Dr. Njogwe Thomas, a medical doctor. By my right side, you have Sister Fomba Helen. She has many testimonies. Because of time, she will share just 2 or 3 for us, briefly in less than 5 minutes. God healed her miraculously from osteoarthritis and many others. Please, let's hear her. Praise the Lord. Praise Master Jesus. As he has said, my name is Fomba Helen. I'm from Limbe region. I give God the glory because He saved me in the year 1984. By the grace of God, He has been keeping me. I'm a survivor of 7 major operations from birth till 2020. Praise the Lord. The last one, doctor told me that from now onward, from that 2020 onward, after 6 months, I will be going for major operations because I developed adhesions. So, and that my food will be liquid all through. So, by the grace of God, God helped me. During the December retreat in 2020, I asked my family that they should take me to the retreat, and they carried me to the retreat. By the grace of God, when our Father in the Lord prayed, I believed God. From that time up till now, I have not gone for any operation again. Praise the Lord. And I've been eating everything, not liquid food. I chew plantain and yam. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. She choose plantain and yam. Praise the Lord. Secondly,
After that, the devil was not tired. It brought me arthritis. That I went to the hospital. They said I have spaces in between my knees, and they say it's incurable. Praise the Lord. I thank God that during one of the global crusades, our Father in the Lord prayed, and I believed God. It went till today. I have no pain. Praise the Lord. Lastly, my daughter was in SWA University doing her master's. So she had a problem with her results. At the end, she struggled to no avail. One day, she put on the Great Miracle Crusade that was held in 2014. Our Father in the Lord's picture. When she entered that office, the people say, you have brought your pastor for what here? Why are you bringing your pastor here? By the grace of God, they immediately solved her problem, and she had her master's that year. Praise the Lord! Hallelujah. By my left-hand side, we have Sister Indra. Let's hear her testimony after 2 stillbirths. God bless her with the baby she's carrying. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je veux remercier le Seigneur parce que j'ai souffert de 2 mois in vitro. Chaque fois que je tombe enceinte, quand j'arrive au 7e mois de grossesse, je vais aller à l'hôpital et on va me dire que l'enfant est mort. La deuxième fois, je suis arrivée au 8e mois de grossesse, 8 mois et demi. On m'a dit que l'enfant est mort. Je veux remercier le Seigneur parce que ma mère m'a demandé au GCK de Divine Touch. Ma mère m'a demandé, je ne sais pas mon église. Ma mère m'a demandé de suivre et j'ai obéi. Je veux remercier le Seigneur parce que ce jour-là, après la prière de l'homme de Dieu, j'ai senti quelque chose sortir de mon ventre. Et c'était ma délivrance comme ça là. Et après, quand je suis tombée enceinte, le diable n'a pas été fatigué. Il voulait toujours apporter toujours le même problème. Je remercie Dieu parce qu'avec cela, avec la prière de l'homme de Dieu, j'ai accouché dans de bonnes conditions et l'enfant est bien portant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La sœur Hélène de Limbe a donné son témoignage. Elle dit qu'elle avait des problèmes sérieux après avoir reçu 7 opérations majeures. Et pour dire qu'elle ne pouvait pas manger de la nourriture solide, et par la grâce de Dieu, après la prière de l'homme de Dieu, à la retraite de décembre 2020, elle a eu sa délivrance, elle peut tout manger maintenant. Et notre sœur qui est à gauche, elle faisait des bébés mon-nés. Elle a fait ça 2 fois, mais après l'un des croisades de notre Père, après la prière, elle a reçu comme quelque chose sorti d'elle. Et maintenant, par la grâce de Dieu, elle porte un bébé entre ses mains. Elle rend grâce à Dieu pour cela. Well, he has also spoken to us in French. What he's saying is that this sister had 2 stillbirths. When she goes to the hospital, they say the baby is dead. And after the prayer of the man of God, she has her child now. Put your hands together for Jesus. Alpha Location Choir.
the Lord. The last 2 days of this miracle crusade, titled The Prince of Peace, has been phenomenal. You are a living witness of what God has been doing through the life and the ministry of our Father in the Lord, Pastor Dr. William Kumuyi. Tonight, you will be blessed. Before that it comes up, it is my pleasure to present to you again our music guest minister, who is going to be ministering to us in song. Join me to welcome Dan. Bonjour tout le monde, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Je suis à Bordeaux et vous êtes un peu partout dans le monde et je suis super heureux et honoré. Merci encore au pasteur Kumuyi de cette invitation de pouvoir vivre ces temps de louange et d'adoration avec vous à travers le monde. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait, mais saluez les 2-3 personnes autour de vous là. Dites bonjour à la personne à votre droite, bonjour à la personne à votre gauche, à la personne devant, à la personne derrière. Saluez-vous pendant juste quelques instants là. Prends le temps de dire bonjour à toutes les personnes qui sont autour de toi. On va vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu et on va lui dire, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quels sont ceux qui veulent dire, Seigneur, béni soit ton nom? Laissez-moi entendre un cri de joie jusqu'ici à Bordeaux. 1, 2, 3. Yes. Woo! Dieu est merveilleux et on va chanter ensemble, on va célébrer, on y va ensemble. Béni soit ton nom, c'est parti. Hey. Allez, tout le monde, on tape des mains. Oh, béni soit. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert, dis-lui. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, chante. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. On y va. Béni soit ton nom. Sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Oh, chante, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Tes bienfaits envers moi, je te louerai, dis-lui. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Laissez-moi vous entendre. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni.
le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit ton nom. Alléluia, est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Tu es digne, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, béni soit ton nom, Jésus. Tu es au-dessus de tout. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur, sur nos circonstances. Et toi seul sais ce qui est le mieux pour nous, Seigneur. Toi seul sais à travers quoi je suis en train de passer en ce moment, Seigneur. Tu connais chaque personne, Seigneur, qui vit ces instants de louange, d'adoration, cette conférence. Seigneur mon Dieu, tu es le prince de la paix, Seigneur. Ce même Jésus, le prince de la paix. Tu es là, Seigneur mon Dieu, avec chacun et chacune d'entre nous, Seigneur. Et tu sais par quoi nous passons. Mais tu veux nous donner la force de tenir, la force de te faire confiance, Seigneur. Et nous voulons déclarer, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que tu es grand, parce que tu es digne, parce que tu es saint. Seigneur, et nous voulons proclamer ta bonté et ta grâce. Et te chanter, Seigneur, combien tu es grand. Alléluia, Jésus. Oh, on va déclarer ce chant. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Chante avec moi. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Car d'âge en âge il vit, dis-lui. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Oh, céleste Trinité.
tu es grand. Oh, combien tu es grand. Chantons-le, combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Oh, là où tu es, déclare-le, combien tu es grand. Oui, combien tu es grand. Chantons-le, combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Applaudissons fortement pour Jésus. Amen. 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 Can I hear you shout Alpha location? Amen. Amen. Amen du lieu de la croisade. Amen. Tonight is your night. Cette nuit est ta nuit. That amen is for you. Amen. Cet amen c'est pour toi. I say tonight is your night. Cette nuit est la tienne. The convener of this great program is here. L'organisateur de ce grand programme est ici. And I have the honor to invite our Father in the Lord, Pastor Dr. W. Kumuyi, to the pulpit. Lord. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour vous. I said, praise the Lord. Tonight, the miracle is waiting for you. Power from on high, the peace of God, the goodness of God, the great manifestation of God, waiting for you tonight in Jesus' name. This same Jesus, the same Jesus that saved in the past is saving today. The same Jesus that healed before is healing today. That same Jesus the deliverer, the same yesterday, today, and forever, and the same in Douala, Cameroon here. When he was in the world, he saved the vilest of sinners. He forgave the greatest of sinners. He transformed the most terrible of sinners. And that Jesus is the same even today. Whatever your life has been, wherever you have gone in evil and sin and wickedness, it's still the same in love, and it's going to manifest His love in your heart, in your life, as He forgives you and saves you and transforms your life tonight.
The greatest of sicknesses and diseases. He healed at that time. And the greatest of sicknesses and diseases, he heals today. Why? Because it's the same. Yesterday, today, and forever. And there were people that were bound in chains because they were tormented and vexed by evil power and evil spirits. The Jesus we are talking about today, he broke their yoke, he broke their chains, he delivered and destroyed all the works of the devil. The demons knew him, and whenever he came, wherever he came, he broke their chains, he destroyed their yoke. That same Jesus is here tonight. He will do wonders in your life. Wonders of salvation, wonders of healing, wonders of deliverance. Tonight is your night. What are you there? Let me see you. Look at me as I look at you. Miracle is coming your way. Father, we thank you tonight. We bless your name. The God that says, I am God, I change not. The Jesus of salvation, of healing, of deliverance, of miracle, of power, manifestation. Lord, we come trusting you tonight. That's what you did before, you are going to do here. And for those online, you're going to manifest your power, your goodness and your glory. And we know that the same power that flowed days gone by will flow into the lives of everyone here tonight in Jesus' name. Jesus that can never fail. The Jesus that cannot be defeated. The Jesus that has all power on earth and in heaven. We come tonight going to experience that same power from that same Jesus. Manifestation tonight. Great operation of power here tonight. Fulfill your will. Do what only you can do in every life. Thank you because we know it's done. In Jesus' name we pray. And everybody said, God bless you. You can sit down. Tonight once again, we're bringing the same Jesus, the Prince of Peace. The same Jesus, the same Jesus, and how did he become Savior? Aleke Yesu Kristo avazu delao ye wozu apeto wozu doyola bakple ameke nanami hoho elebena wa hefe yike amebu bwadeke matem ahe o elebe wa wofosa yike amebu bwadeke nutuadeke amegbetuadeke la nyigba ya ji matem awo Elene bena wa wode fofo tipovi to ape didi yike amebu bwade kematema wone ne pe didi ajiwa elebe wa wode ne pe didi aji eyanti melenu pom na mito fiesia bena efe ike Yesu Kristo tu vosa ike Yesu Kristo wo eye vosama enabe fofo tipovi to
pe jijeme. The price he paid. Efe ike Yesu Kristo he eye vosa ike owo. If you are going to buy something, Ne jibe ya plenane. Elebe na hefele nuata. you only need to come and collect. Eye deko neva ne le tufe avoir na va honua. Eye Amerike ma hemona o. Eye Amerike ma gbenu achotona o. Ela bena ne hefe avo. Yesu Kristo ya hefea. Hefe na wo hohokpokpo. Yesu Kristo hefea. Hefe na wo doyoyo kpokpo. Yesu Kristo tufe aleta o. Efe ike o lebe na tune na kpo gadede Yesu hefe aleta o. Yesu Kristo hefe aleta o. Yesu Kristo hefe abena we na kpo dede. Yesu ne ibe ne hefe le na deta. Eye neva bena enuita ne hefe ado na hwea. Nobody can deny you. Amerike matem agbe totona o. Eye fiesi ya mawu ma agbe nu le gbo o. Kristo ike hefe aleta wa ma nya ojo. Gbogbo koko ike sogbe dare ela no gbobe o va hwe eye atoye gbogbo koko ma agbe nu le gbo o. Go ha Satan na ha ma agbe o. The price crushed the power of Satan. Efe ike Yesu Kristo hia egba Satan apenu sonjo. Efe ike Yesu Kristo hia egba gbogbo fon penu son kata. Eye fiesi ya amade kento matem agbe enu yo hefeleta. Nade America ma agbe chotona o. Yesu Kristo hefe avo. Eye wo vosavo. Eye mau pe biabia, mau pe jijia. Ekpo mefava eye le esiata de kpokpo nye to le fiensia neva na bia eye na hwe ne leva eye le bia watu na o fiensia mele nu pomnami sokude vosa kanto pefe ikeohe le miata Kena mia penuti fafa efe ike nyefe poto ya ike kokowu yem ema megbea nububu adeke megaliwa wo fosa gato wu pefe ikohe na mia penuti fafa minane mi akpo le biblia me makle na mi the epistle of Paul to the Ephesians. Apostle Paul pe agbale ko ngona Efeso to. I'm reading from chapter 2. Makle Efeso to tafi. I'm reading from verse 12. Eye makle to pipi Efeliati. Efeso to tafi. To pipi Efeliati. Egblole afia bena miano anyi. Bena mieno anyi le mayime. Kristo mano miasi. Edro bova agbope nuchinyame esi ne tokocho adangle hawame eya ekplomi gere miape agbepe nuchinyame esi me ojimi abe adampe jijimevi ene ekplobe le mayime le wo jojo mepe nonome ame le emaime le wo jojo mepe nusegba pe jojo mepe agbe nonoma me le emaime hafi na dogo abeto Yesu Kristo nuti fafa fiala le emaime la Kristo menomiasi o eye myenye ametuto na Israel pe jumeto nyenye la kple amejrona nugbedodo la pe nubabla o nubabla de kemenasi o ye nugbedodo de kemenasi o nuti fafa pe nugbedodo menasi o ametakpokpo pe nubabla meno asi o doyoyo pe nubabla meno asi o le eyi mamo kafi ne va dogo apetola o ele globe ametuto ye nenye na Israel ple jumeto nyenye la ple amejrona nugbedodo la pe nubabla eye mokpokpo adeke menomiasi o ebe nugbedodo pe nubabla
nye ametutone eye mokpokpo de ke me no miasi o eye mawu me no miasi le kikya me o mokpokpo de ke me no miasi o eye mawu ha me no miasi le kikya me o gbogbo fon pe kikya mokpokpo de ke me le asi o le mo gbogbo fon pe achekpakpa de amegbeto jia pe de no to de ke me le asi o vivichi pe kikya me la mokpokpo me le mo e pe de no to me le o le emaime eye o gbo le pupu wi etonlia me e gbo be ke azon la ke azon la tro de gede agbo me fiesi ya nyeme se amen o ke azon la ela bena Kristo Calvary pe Kristo ela bena Kristo yike dro atisoka Kristo ma yike va eye wo de fobubu o katanjo Kristo ma ke Yesu Kristo ma ke azon ke azon la Yesu vado eye ne dogo gba kple Yesu eye o gba kple Yesu gede katata me eye cho eyi mame vado eyi siame mie dogole eyi emayi me eye mie gede azon ke azon la mie le Kristo Yesu me mi amesi o le ajoge vi tala ne le ajoge vi eye wo he ove to ye peuple la me mie teva le Kristo peuple la me Yesu Kristo peuple ye nye feike o hehe na miape de kpokpo Yesu Kristo peuple ye nye vosa ike o wo he na miape hohople Yesu Kristo peuple ye de wo ku wajo de tohehe wajo eye azon la ne le maume le Kristo me le vosa mata le effet que Christo le taota. Ta punition et maintenant tu es en Dieu parce qu'il a payé le prix pour toi. Says in verse 14. Le kukui eneliame e la bena e yake nye miape nutifafa amesi nye miape nutifafa pe josope ameike nanami nutifafa ameike jina nutifafa le miame amesi ameike nye miape nutifafa pe gui e la bena e wofosa le miata eye Yesu Kristo de kahoko Yesu Kristo de kapeko ye de kape ye kwe wonu yikeje e wo vosama yikeje vosa koko toake yike blibo azon yenye miape nuti fafa amesi chomi kpakple efela kata wodeka and has broken down eye wo mu mama pegli sinye adikan la between us. He says, having abolished in his flesh, because of his sacrifice, because of his flesh that was broken for us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of ordinances for to make in himself of twain one new man, so making amesi chomi kpakple evela wodeka eye wo mu mama pegli sinye adikanla esi wo de sela pe sedede ojo eye wo nami nutifafa Yesu Kristo va bena wa nami nutifafa eva bena yana nutifafa le miata eye Yesu Kristo yenye amesi kenye miape nutifafa fia. And that peace is yours today. Eye nutifafa manyeto legbe mejibe na agbo amen masi. It says in verse 16, and that he eye wole avunle wo ame evelasia ple mawu domele nutila de kame to atito kame esi wo wu adika la le edocument
And he came and preached peace. Eye wo va degbe fa nuti fafa. Provided peace. Eye wo va na nuti fafa. Came and brought peace. Eye wo va cho nuti fafa ve. Came and brought peace. Eye echo nuti fafa blibo va ejiome, agbeome, le wo susume, le apome, le dope afisi afi azon enye nuti fafa fia. Enye Prince of Peace. Nyape nuti fafa pe fia. He came and preached peace Eva, to you. Eye wo degbe fa nuti fafa na o. The Gentiles. Wo ikele ajoge bin tron subola o. Wo ikele ajoge bin le Africa, le Asia. Ne le ajoge bin le anyigbaji juko o dome. Eye azon eglobe na ameyo le pepecha edegbe fanya na Yuda to nuti fafa elegbe soso egbe elabena edegbe fen elabena enna nuti fafa sia eye eglobe na bena access by one and then eye wole avunlewo amevela sia ple mawu dome pipiwi enilia elabena eyamake mais mi kpakple evela kata mi ekpo monu le gbogbo de kame mi me gagner ametuto o mi me gagner amejuro o voilà nyenye mawu pe jumevio amekokeo eyata azɔ mie ganye ametutɔwo kple amedzro o ke boŋ mienye amekɔkɔewo ƒe hadomeviwo nutifafa le gbesɔsɔ na wo ɖeɖekpɔkpɔ ele asitsɔƒe na wo lo mebe tsɔtsɔke ele asitsɔƒe na wo eye mawu ƒe nunanawo katã dziƒo ƒe nunanawo katã mawu ƒe nunanawo katã azɔ la wole asitsɔƒe na wo eye natem axɔe bɔbɔe nye hã matem axɔ bɔbɔe mi katã miatem akpɔe bɔbɔe fiasi ya ame aɖeke ŋutɔ mato le me o esi ne va ne le ve nya va ya kɔa asɔ asi o ne le ve va ya kɔa atrɔ agbe o ne le ve va ya kɔ la mawu ƒe nutifafa ava eye w'aɖu fia le agbo me aɖu fia le etiwo me eye enu yiwo katã he hunyahunya tsakatsaka ge ɖe agbo mea aƒetɔ aɖewo katã ɖa amen fiasi ya tsakatsaka yiwo katã le agbo mea wodzo fiasi ya gblɔ be fiasi ya nye tsakatsakawo katã wodzo Kristo awɔe be anɔ bɔbɔe eye wòava me nenema le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nenya mielia na atrɔkpea ɖeka eve etɔ̃ eye ne mielia atrɔkpea ɖeka eve etɔ̃ nu sia nu na bɔbɔe fiasi ya nugbãtɔ enu velia enu tɔ̃lia and peacefulness without Christ. Mama tso nutifafa gbɔ ne mada tso nutifafa gbɔ mama yi ke le wo gba kple nutifafa dome elabena Kristo me le asi o nu kake so asi o nusẽ ya ɖoƒe ɖe le asi o atsekpakpa le asi o eye nunyawɔ le asi o nutetewo le asi o eye wogba kple amewo ƒe katsatsa le xixia me nu kake so asi o ne Kristo me le asi woa le ma ɖa tso nutifafa gbɔ ne le adzɔge ʋĩi tso nutifafa gbɔ. Enu gbãtɔ mama tso nutifafa gbɔ eye nutifafa mada le mada tso nutifafa gbɔ ne Kristo me le asi o eye nu velia me gblɔe na mi bena eva bena wòaxe fia ye eye efia ye nye avulenu eye enu velia avulele to efe gbakple vevesese yi ke va me to ye pe atiso game
avulele ele avule mi gbakple mawu dome etso nuvon pe kokuti ajoda le miaji eye wo gba nuvon yo kata mamida to mawu gbo egba o gudugudu avulele to efehehe gbakple yepe atiso gape veve seseme eye enu tonlia le avunlele amegbea ye mi echaka gbakple mawua le avunlele amegbe ye ole avunle mi gbakple mawu dome avunlele amegbe eye ye mama pegli yikele mi gbakple mawu dome a mama pegli amu eye le avunlele amegbea mie va le xɔseme eye mie va xɔ apeto adisi eye mie va ye mie ɖo dzi ɖe dɔ yi ke Kristo wɔ la di eye nutonlia nutifafa ƒe agbɔsɔsɔ to dzimetɔtrɔ vavã me nutifafa asɔgbɔ na o nutifafa ayɔ agbago nutifafa le agbo ƒe go de sia de me elabena ne se veve le nuvɔwo me eye ne trɔ dzime elabena ne va aƒetɔ la gbɔ to dzimetɔtrɔ vavã me bena azɔa nutifafa ƒe agbɔsɔsɔ to dzimetɔtrɔ vavã me. Mina miakpɔ nugbãtɔa yenye mamada tso nutifafa gbɔ ne Kristo me le asi o. Medzi be naɖo ŋku kpukpui gbãtɔ yi ke mehlẽ na mi. Lebe o nye gaɖo ŋku nu ma fifi o lo va magblẽ na o. Ele Efesotɔ ƒe agbalẽ ta ve kpukpui evelia me Efesotɔ ta ve kpukpui velia egblɔ bena mienɔ anyi ebe mienɔ anyi le ye ma yi me etsɔ yi va yi mienɔ anyi le ye ma yi me le kɔasi ɖa yi ke miedo megbea me le ye ma yi me agbe tsa ƒe agbenɔnɔwoa agbenɔnɔme tsatɔwoa nutinyawo xoxoa le ema yi me esi me ye ne ma da tso mawu ƒe nutifafa gbɔ elabena nutifafa menɔ asi o bena le ema yi me la Kristo menɔ mia si o Kristo menɔ asi o de la menɔ asi o le ema yi mea Kristo menɔ asi o dɔyɔla menɔ asi o le ema yi mea Kristo menɔ asi o kpeɖeŋutɔ menɔ asi o. Ne Kristo me le asi o adipo ƒe katula me le asi o le ema yi me Kristo menɔ mia si o eye wogblɔ bena eye mienye ametsutɔwo na Israel ƒe dumetɔ nyenye la kple amedzrowo na nugbedodo la ƒe nubabla mienye ametsutɔwo kpakple amedzrowo na nubabla la. Ye mɔkpɔkpɔ aɖeke menɔ mia si o ye kpeɖeŋutɔ aɖeke menɔ mia si o eye nutifafa le ame ƒe susu me menɔ anyi o eye ŋusẽ tso Mawu gbɔ menɔ mia si o eye Mawu me ƒe nutete menɔ mia si o eye miele abe kakaɖedzi ɖeke mele mia me o ŋusẽ ɖeke mele mia me o eye wo nyametsotso ŋɖeke meli o. Ye matem atitru ye Kristo menɔ asi o mɔkpɔkpɔ menɔ anyi o kpeɖenu meli o ye ŋusẽ mele me o matem anɔ tsitrenu sesi o kakaɖedzi ɖeke mele me o eye matem atso nyame ɖe ko anɔ tele dzi gobi o ye nyametsotso yiwo katã ne wɔna matem anɔ te o matem awɔ dɔ o. Ne Kristo me le asi o amɔkpɔkpɔ me le asi o ne Mawu menɔ mia si tsã le ema yi me o le xixea me o eye xixe yi ke xixea mea kuxi yi ke lia egbe ŋutɔ matem aɖo ŋuti o eye esi ne ma ɖa tso Mawu gbɔ ta Mawu me le asi o eye kuxi yi ke le dzi o ye wònye Mawu ɖeka koe atem ana o nuɖoɖoa ŋutɔ matem akpɔ nuɖoɖo ne o elabena Mawu me le asi o le xixea me o.
That was the story of everybody. Nenemenya mesia me pe nu chinya. Every man and Amegbeto si amegbeto nu tu si anu tu nyonu si anyonu pe nu chinya yema. Nye gbojo to le nu chinla me. Mie gbojo le apai ke wo mie le de fondi tolanti. Mie gbojo eye nu seme le miamo. Eye mawu me pe nu seme le miasio. Eye mie gbojo mie gena ne mi jagbagba me yino mie jagbagba mi me ten kpona jijeje o. Enu manti o gbona mi le homa tope agbaleta ton. Eye peace they have not known. Eye egblona mi nuti fafa pe mo ike mianto mi me jesi o le di nuti fafa vo mo ina to kaka akpo nuti fafa ma menye o eye eglobe ebe azonde nye megale nye ma lebe nye ma ga do jikuko yebe nye ma ga awatako dijia ya le mia melo benare nuti manya nti fafa pe amen va emo ina tem ato kaka bena na nti fafa mea matem akpo mekwe o eye ne wonto go han ne glebe nyema ga wonu ma ike me wona tawa Tomorrow when the tempter kaka tela agava you apopotu na ma I will look at him eye makpo lama eye makpo nukume kple nukume eye maglone be gbere magajejo you cannot do that. Matema well ne Kristo mela siwa matem awo ma mela siwa matem well eye te lavado you forgot all your ne nglobe nyame chocho ine wo eye ne nglobe la bena Kristo mela siwo ma mela siwo matem alikeo matem anoses no chitrenu sesio eye matem akpo jidudu le futola ti o. He says, could not find the way ebe nti fafa pe mo o matem akpo o God before their eyes. Ma u fonfon de ke meto galenkume na o. Remember it's themselves. Enu yi ko wa te ma don ko yenyi won to do ki o ko do na nku. Get money. Ogla bo ne me we ya makpoga. E gaka togbo. Ebe ne me we ya matem akpo nkogbe dede. E moka togbe na tem akpo. Agbobe ne me we ya matem aduoji. Because we have no fear. Ela bena mi me do hosele maujo mi me bunata me to mauncho mi me denangle to mauncho eye mi wona nu yo menye mau pe jijio ela bena Kristo mele miasio mau mele miasio. And then it says now the law says, he said to them that are under the law, that every mouth may be stopped. Ela bena mienye bena nuyo kata mau glola egblena ameyo le selati ale bena enusia nuna noti eye amegbeto kata na di fo le mopo nkume. In fact, it says in verse 23 there. It says, Bukwi blave Tonlia eglobena ela bena wokata wo nouvon eye mopen ti kokwe hia o tim. Everybody trying. Amesia me le jagbagba voa okata wo nouvon. Everybody making decision, but okata o le wo nyametoto voa o nouvon. Okata o le wo nyametoto voa okata o nouvon. Everybody promising themselves I will not. Okata o le donu gbena do ke nyema gawo voa okata o nouvon. Everybody say I love peace. Amesia me gbabe o ntifafa jona jina me jina be manye nu ntifafa pe amevoa okata o nouvon. If we're without Christ, ne Kristo melasio ye mawu melasio na no abe amekesi nu chifafa melo eye mawu penu tete mano asio bena natem akpon kogbe dedo. But now in verse 24, le kpikpi blave vonelia me eglobena eye woto afiana wo fa le yepe amenu veve me to fehehe deta sinye Kristo Yesu tolame woto afiana wo fa
wo tsɔ woƒe nu vɔwo ke wo fa to yeƒe amenuveve me wotu kawo woɖe wo tso woƒe nu vɔwo ƒe kɔsɔkɔsɔ katã me to Mawu ƒe amenuveve me eye wotso afia na wo fa azɔ mieva Mawu dzɔdzɔetɔ la gbɔ eye eko alɔgbɔnu na mi elabena etsɔ yeƒe miaƒe nu vɔwo do yi to yeƒe amenuveve me. To fexexe ɖe ta si le Kristo Yesu me la me. Yesu xefea, Yesu wɔ vɔsa, Yesu Kristo ewɔ aƒetɔ la ƒe lɔlɔnu eye le esia ta azɔ wotso afia na mi, azɔ wotsɔ miaƒe nu vɔwo ke mi, azɔ wotu ka mi eye mienye vovomewo eye ne le va Yesu gbɔ fiesi ya mekpɔ ova ɖo Yesu gbɔ la me le kpɔ wa ɖe me be le gbɔna Yesu gbɔ fiesi ya fika ne lo me be de fika ne le ha Yesu akpe ɖe ŋuti wo fiesi ya Yesu aɖe wo le fiesi ya Yesu atsɔ nu vɔwo ke wo fiesi ya. At that time he will change and turn to at this time. Eye nu vɔ yiwo katã ne wɔ le eye ma yi me atrɔ eye ma yi me azu azɔ eye tsakatsaka yi ke le dziwo mea adzo fɔn bubu yi ke le dziwo mea adzo eye aʋawɔwɔ yi ke le dziwo mea adzo all the conflict and everything eye nyahehe de koe la be amegbe eve ɖe le mewo yo o le kame tem ene. One personality good, ame nyuie ɖe li another personality evil. Eye ame vɔ̃ɖi tsetsã li Evil is dragging you here. eye vɔ̃ɖi ƒe amea ele dɔn o sɔle akpa ɖe eye ame nyuia tsã le dɔn sɔle yi ɖe akpa ɖe tsitre tsitsi ma katã yi ke le mewa wodzo fiesi ya Because the Lord elabena aƒetɔa akpɔ nublanui na o and by the price that Jesus eye paid, to fe yi ke Yesu Kristo xe ta sacrifice of Christ at Calvary, Kristo ƒe vɔsa yi ke wowɔ le Calvary ta fulfillment of the demand of the Almighty God on your behalf. eye le Mawu nusɔkatãtɔa ƒe didi yi ke Yesu Kristo wɔ le tawò ta Everything aƒetɔ la aɖo nu sia nu te le agbo me fiesi ya eye egblɔ na mi le kpukpui blavevɔ atɔ̃lia me are set for to be a propitiation. ame si Mawu ɖe avulenu to xɔse me le yeƒe ʋu la me be ne yeaɖe yeƒe dzɔdzɔenyenye afia le esi wòŋe aɖabaƒu nu vɔ̃ siwo wowɔ tsã la dzi le esi me Mawu do dzi la ŋuti. You are without Christ. Kristo menɔ asi o tsã For all the problems in your life, enuma ŋuti ye kuxi mɔ le agbo me come into Christ. azɔ ne va ɖo Kristo gbɔ That is the source of all the solution of every problem in your life. eye Yesu Kristo ye nye nuɖoɖo katã ƒe dzɔsoƒe na kuxiwo le agbo me aƒetɔ ale wɔ ge na wo awɔe na wo Yesu awɔe nam gblɔ be awɔe nam awɔe na fiesi ale Yesu ƒe ŋkɔ me. I come to point number 2. Me va ɖoƒe velia azɔ Atonement by the price and the pain of the cross. afulele to fe yi ke wòxe gbakple atisoga ƒe vevesese me Nobody could have bought amegbetɔ aɖeke mate ŋu adro vevesese ma le ɖokui dzi o. of the broken law. Ese yi ke wogbã ƒe vevesese to maɖomaɖo gbakple nu yakanuwɔwɔ ƒe vevesese miaƒe nu vɔ̃wo ƒe tohehe ƒe vevesese To suffer on earth and in eternity in hell forever and ever. fukpekpe le anyigba dzi kple fukpekpe le zo mavɔme tso mavɔme yi ɖe mavɔme ƒe vevesese That spoke to Abraham from hell. gɔ hã kesinɔtɔ ma eƒo na Abraham tso dzo mavɔme ele gblɔ be mete le tsɔm o And the torment. vevesese kple fuwame
Kaka Yesu Christo edro veve se ya lenye gbakleta o. Alebena neibe ne va egbe. Eye ne gede kachacha me gbakle Mawu to Christo jia. The price and the pain. Efe gbakle veve se le Calvary pe atiso ganchi. Enu yo kata Christo dro le tawa. Azu nou va vale agbo me fiesi ale Yesu pen kome. There are people that have heard about the Ame adoli o se oponucho atiso ganchi. O se oponucho yepe veve se senchi. O se oponucho yepe blanuile lenchi. O se Yesu Christo pe veve se seike o se le Calvary pe atiso ganchi. of the cross on their neck. Eye amo odonatie no de ko eye kosoko atiso gama no 90. Voa omese gomo. Voa omegede veve se ma pe Yesu Christo pe veve se ma pe nu yo reve omegede mo. That's why Lamentation chapter 1 verse 12. Eye antie konyifa ha. Lamentation chapter 1 verse 12. Tagban pipu ivelia says, is it nothing to you? Konyifa ha tagban pipu ivelia ebe de medina de kenawa. Yesu Christo pe fuike o pe ade medina de kenawa. Ye pe veve ike o sele atiso ganchi ade medina de kenawa. Eya tami amesio kata ebe medina de kenamiwa. Efuike o pe atiso ga ike o dro le taore medina de kenamiwa. The suffering for your sin. Ebe efuike o pe le wo nouveau tare be fu pe made medinu kaka de kenawa. Medina de kenawa. Mie yi na church. Mie yi na soleme mie dina ha eye mie se na maunya ole soleme eye mi mele na nku de Kristo pe fu ike o pe le Calvary pe atiso gancha mi me bu na nti o mie giving the money to God, we're giving the money to run the administration of our local assembly. Mie jona gale church menyi be ma mie na ga yo mie na ga be na de church ape hia wa ti ma do nti we pay tax in Nye our country. nana Give money and we have to because of constructing the road and mie tuna efo le péage o alors te pe vovo impôt mie tuna le mia pe juome bena watim aso tujua eya bena watim aso tujua watim aso tronu le juanti nene make nenyi be mie yire solemea mie nana gacha eya ha pe na de church ape edonchi. and it is not enough. Eye Afrika Christo pe o nami de papua mi me bu na nchiwa. Yesu Christo pe fule atiso ganchi enami nuti fafa enami benade mi akpo dede. Eye okata nya fu pepe o pe le Calvary pe atiso ganchi. That's why it says, Enumanchi is it nothing to you? ebe me dinare kena wa Pass by. wo nyame yo kata vaina If there ye be any sorrow like unto my sorrow. ebe eyata mi amesio kata to moji yina mi donku anyi na mi akpo nu bena veveade de vevese se siva dinye kple nu kaka si Yehowa donam le yepe domejo geli togbema Yesu Christo hefe na miape de kpokpo vevese se veveade de vevese se siva dinye kple nu kaka si Yehowa donam le yepe domejo geli dogbe la nu maha Mawu do domejoe de amevon di nti gbesi agbe. God is hungry with the wicked every day. O tuta de mone Mawu do domejoe de amevon di nti gbesi agbe. Wo gbrobusu nyade yepe nkonchi Mawu do diku de amevon di nti gbesi agbe. The condemnation that light has come, but men love darkness rather than light. Le nu babla ye yamea e yanye fobubu yike vabena kekeli va ye amegbeto chia vivichi e yo gbenda le kekeli agbo.
You blaspheme his name. Mie globusunya de yepen konchi. Nye yo yepen ko jojoro. Eye ne dalakpa de maunu. Eye ne dalakpa de mauta. Ne nye ayemenu oto alakpato. Eye mau globena ya dropo nunu wona sia nu wona. Nyajo jro sia nyajo jro. Nu fo yo kata mie wode mia havionchi. Mau do jikude amefo de nchi gbesi agbe. The anger of the Lord is coming. Eye esi mau pe jiku gbona. Intercedes. Christo vai ho jiku anko. And it became the shield against the anger. Eye Yesu Kristo tozo akpo honu yike hemo na jikua. The anger getting directly to you, it came to Christ. Eye esi jikua mo pe jikua ajeju ozereka Kristo jo vai ho jiku madre. Eye mi me buenchi kpo gbere o. Eye mi me dengble nchi kpo gbo na o Yesu akpe na o. Eye mi me gbo pa na o Yesu me lonya o gbo. O Yesu Kristo me sodro kunye gbere asio mi me gbo nya matogbe gbo o. Enuma ole no be na wo. Eyaye ne fa be na wo. Ne fa be na de na bu Yesu Kristo pe fe ike o he fu pepe ike Kristo pele ajiso ganchi le taude na bu enchi gbo eye na va eye na gbo be Yesu me lonya o gbo le nu ine wo namta me va e me to agbenye de asio me. That's why it says. Anti eglobenade vevese se yade medinade kena wa mia meyo kata to movali de komito na movaina eye mia kpo Kristo ikpefule tao eye menno tede ye penkume eye na globe o Yesu tonye mejo. I turn, I repent, I'm the cause. Metro eye me dasi le nouveau nyonchi ela bena ne sevevele tanye nye maga so nouveau pe moi que o me hodio se ela bena ne lom alegbegbe me bobo do kunye na o me twa agbenye de asio me blibo me gazon akisto ganti ke na vai jojoro o notere apeto apenkume e na probe apeto me va. There's no sorrow like my sorrow. Ebe fefese se adeke me denye fefese se nu o. I bought for you. Fu pepe fefese se ke Kristo drole ta o. Your sin brought shame. Nou vo pe nou pe edroe. Ebe nou pe wa edroe. Eye nou pe na nou ike nou vo o revea. Yesu Kristo droe. Your sin would have brought sorrow eternal. Nou vo o he nou bla nui fefese se mavova dio. Eye Yesu Kristo dro wo nou bla nui lelea lesiata. Echo nou vo ojo. Echo nou pe o. Fu pe o. Bakple nou pe na nou o. Fon bubu o. Yesu Kristo edro chochro mavoa edro yepe agba eye nele lenkure nu mo katantia e na gbo o apeton me vala nu ka matem awo me cho agbenye me cho dokunye so na cho yi mavo nemye wo ema esimemye va Kristo gbo eye Kristo azumya pedela eye Kristo azumya pe apeto esianuti efeso tope agbale etafe kpekpewi etonlia eglobe azon le Kristo Yesu me. Mi me gagné Kristo manosito lo voit eglobe ke azon la nye le Kristo me. Mi me ga titre de Kristo nchiolo voit eglobe azon la nye le Kristo me. Ke azon la nye le Kristo Yesu me. Mi amesio le ajoge vitan la nye teva le Kristo peuple la me. Because he is our peace. Ela bena Yesu yenye mnyape nutifafa. Ela bena eye wo enu amevia ozu Amerika. Condition for the Jew is the eye nono meike lina yuda toa nenema ke olena transubala ha. Vevese se ke Kristo dro eye fe ke Kristo he eye vosama ke Kristo wo vosama ye webena yuda to
gbakple tronsubolawo wo ogogo ote owodeka eye wozu America le apeto apenukume. And he has broken down the middle. Eye wo mu mama pegli ela bena eya kenye mnyapenuti fafa amesi chomi gbakple evela kata wodeka eye wo mu mama pegli esi wo mu mama pegli ya mi kpo mo agere ma upenkume nyatem ayire ma ugbo to Kristo nyape afunlela di ke azonla miatem adema ugbo to Kristo yikenye miape afunlela miatem adema ugbo to Kristo yikenye miape jojoto ameke wona mi jojore eye meye ne trome gbedo vivichi ne trome gbedo nouveau eye ne panko Kristo pekekelila eye ne grobe apeto me kwese apeto me ho ewenye nyedela eye ma me ne gede Kristo mema. That's what you'll do tonight. Enuma leja wo egbe ya. Mebere numa tututu wo gene le fiesi ya. Are you not going to do it? Allo mele wo ge wa. Mebere mele wo ge o ma ha. When I said that's what we are going to do. Na me globe numa mi ja wo fiesi ya. Me na globe gbakple amen. Eye maga gbleke e globe mele na mo npopo be na donchi na Kristo e la be na numa wo gene le fiesi ya. Number one, enugbato yenye mamada. Number two, evelia yenye avulele. And now that we are penny azon yikemye sefevele miape nouvonchi mie kpo Afrique Kristo pe yemye sefevele miape nouvonchi mie va Kristo gbo. Number three now. ڼKEKE azon yenye nuti fafa pe agbososo to veve sese le nouvonchi gbakple jimetrotrome. Abundance of peace. Nuti fafa sogbona o. Enu meja sumia si fiensia. Nuti fafa gede lupo ome. Nuti fafa gede gbogbo ome. Nuti fafa agede mewo. Nuti fafa agede wo susu ome. Nuti fafa agede wo kadede gbakple amome. Nuti fafa agede pomo ame. Nuti fafa agede wo gbakple apelika wo dome. Azon mime gagné. We behave as friends, we behave as neighbors, we have good intention towards them, they have good intention. Mime gagné amejro na miape apelika o. Mie lon ope nyagbo o chon lon miape nyagbo mie do susu nwe do da o chon lon na mi. Nuti fafa. Ne le toji ha mebe nti fafa. Blemasi. Enumanti yo blonami le efeso tope agbale etave pipu wi atonlia esi wo de sela pe cddeo le nyadodo melada le yepe nutilame bena wacho wo ame evela awo ame yeye. But to make in him bena wacho wo ame evela awo deka ameyeye deka le yento document eye wo nuti fafa e wo nuti fafa azon agatim agbugbo mi awo agatim atro asile mi nchi awo mi yeye ejibe ya tro mi eye ya gbugbo mi wo yeye. That bloodline of Jesus Christ. Nele gede Yesu Kristo pe ba yes ebe ne me kpo huala mato mianti ayi. Judgment will pass over. Bonu dodo atota o avai. Amen. Sickness will pass over. Dolele atota o avai. Condemnation will Fon bubu atota o avai. Eternal punishment. Eye to hehe mavo atota o avai. Because ela bena efeike woya matem ahola Kristo ya hefe aletao. Eye nous vont agbenono vlo pe metonu kata atonchi o avai. And Christ now erases and Christ now takes away all the sin and all the consequences. Eye Kristo azonla alo nouveau o gbakple nouveau pe metonu kata alo da la gbome.
eye tsɔ ye dzia dɔléle gbakple vevesese vevesese gbakple nuvɔwo gbɔdzɔgbɔdzɔwo gbakple gbɔdzɔgbɔdzɔ le lãme enu yiwo katã le de fia bena ɖe wòle kpe fu le nuvɔ ƒe metsonuwo me le xexe sia me elabena nenyea kafi ne nuvɔ wòava xexea me ɖe dɔléle menɔ anyi o fukpekpe menɔ anyi o vevesese menɔe o eye xaxa alo xaxa ɖeke menɔ anyi o eye dɔmadamada menɔ anyi o nuvɔ yi ke va ɖe eye lɔ dɔlélewo gbakple fukpekpewo kplɔ eɖokui ɖo va eye azɔ Kristo va Kristo xe fe bliboa exe nuvɔ wawo ɖe dzo eye dɔléle wata o ɖe dzo fiesi ya ye o la ɖe dzo keŋkeŋkeŋ elabena Kristo xe fea vɔ elabena Kristo wɔ dua vɔ elabena enu yiwo katã hiã be woawɔ xe na wò dɔyɔyɔ kpɔkpɔ ɖe Yesu wɔe vɔ. Mekpɔ mɔ aganye ŋku agbãtɔ ke o ɖe gblɔ be nye maganye ŋku agbãtɔ ke o maganye tokunɔ anye mumui ke o gblɔ be to nye magaku eye manye mumui ke o. You should not be carrying extra tissue, extra kind of swelling in your body. I will not carry any swelling. Nu tete deke magano nuchila omeke o globena de nu tete deke mega kpomo agano nuchila nyemeke o. I will not be walking about with backache. Pastor, straighten up. I have backache. Pastor, stand right. No, I cannot because I have this back pain. I will not carry back pain. Nye maga chokpo le jimeke o. Obe amega joy. Lebe o matema joy la bena kpo le jimenam. E kpo ma ike le jimenam maga dreke o. You feel like going to the restroom so that you can ease yourself. You know, the pain is there. The urine is stored there. You get there, nothing comes out. Le inugodo benari ya kpo idoku igboa ne boboa na de kemeto aragbe nde kemtele to ela bena vevesese la pima o kata ojo fiesia. He has come to take that. Yesu Kristo va bena ya chokjo ela gbome. Aruro vivi pe do ala jo. Abile do me a ejo. Yo me pe a ela jo. There's something there. The say is as hard as stone. Nade la fima ube nwa sesi abe pe ne. For the first time it wasn't paining you. Eye sigma to iko va meleve o. Breaking some pain. Voi fifi ya le no vevesese. You go to check out. Eye ne yibe wo no analyse po. This is cancer. Obe a cancer malo. And since that time. Eye cho yi ma ne senyama alon do zo agbana o. Magate ma dan lon keke mechon. Me va be magble no fi azan me benadi. Bena Kristo khefele nu mata. Kristo khefe bena yakọ cancer jole la ome. From your body and from ade cancer da le nu chi la ome ade da la gbo me cancer to go la fi ma le Yesu pen come. He has paid the price. Yesu khefea. He takes sin away. Echo nouveau ojo. He takes sickness away. Echo dolele ojo e. Somebody said, Pastor, ya me de globe oh pastor dolele ya re me nyanyanto. Every good thing I try to do, Satan blocks my way. Enu nye de pepe me jibe ma wo Satan a hena monam. E jena nam le dreme. E glona nam le nyaglodi me. Eye e globe nyenye kukiwa bena wo yade matema dolo kukima me pokbedo. When we didn't have Christ, leye maime yi ke Kristo meno miasi ode ye Satan do ku eno go yim no do ku fiam nenema vo azon Kristo vado. Kristo vado vo Kristo echo ye pe hammer eye wo gbabo sampeta letao e gbabo sampeta abo samla e yanyigba.
abosan janyiro we alevo elabena Kristo hefe aletao And as you come to Christ eye today, ne leva Kristo gbo fiansia you were helpless. tala ike Kristo menu asi wa pere nto menu asi o Satan will be helpless. egbe asatan na achi akogo ma po pere nto dolele achi akogo ma po velia o gbogbo vori ye de kala ti akogo egbe a. When I say go, he's helpless, he has to vanish away. Neme globe dogo. Are you ready? Adogo. Are you ready? Le sogbe a. Mebe ne sogbe a. Nou vont au petoria o tu ejo ne sogbe a. Agbeye ye gbonana o, agbeye ye wa na o. Le sogbe a. Dede popo amere ne toli globe dede popo. Your salvation has come. Wo dede popo va dovo. Bobota eye na mianuku. Nya bobota o eye mianuku. You want to give your life ne to jibe na twa gbo na Kristo don kweji lo don kweji ne le la gbe a Kristo me la si o a na nya metuto na nya meduro na ma upo ya yirawo you'll be hopeless and helpless. eye pere ntore kema na si o mere kento ma do alo o va ne le va Kristo gbo a eye ne ko Kristo abede la we ne a I receive Christ. eye ne ko Kristo abe wo de la ene a I receive Christ as the breaker. eye ne ko Kristo abe american ngena kokuchio la mepe agbeme enu anchi mele kpo fifi benade na don china Kristo don nyanchi na Kristo e na gble apeto me vado apeto me vado apeto nye ya me vado meka fisi afikene lo tepesia tepe kenele akwasi o ejile tepe kenele globe me vado Kristo gbo globe me jo le vivichinyo gbo me tro me gbede vivichinya o me tro me gbede kokuchinyo o me jo le kokuchinyo gbo me jo le do vondinyo wa me jo lo gbo chaka le susumere me jo le gbo fon bubu nous vont pe fon bubu ikele me nya me jo le gbo Yesu me vadolo Yesu nyeya lo kwa sima iji eye esine la sia comme ijire titre me kafi kenelo tepe sia tepe kenele titre bloba apeto nye tutuye enyeya apeto nyeye me kwa sinye iji eye me titre na Yesu titre gba kple jidepo titre gba kple kakadeji ela bena menye be Yesu le deyege Yesu la dem fiensia titre te pesia te pe kenele eye na globe apeto azon me va gbo me ja do gbeda le ta o titre eye ne titre a tro me gbe do nouveau o jo le nouveau mo gbo gbenda le nouveau mo gbo agbe no vlo ma ikele me wari jo le gbo save le nu ne wonti e la bena enu ne wota nouveau ne wa ye refeve se va Kristo mi ba peto kle de laji le nyati viado me aglonya de na peto ikene titre la fima o globa peto to nyeme jo Yesu me seveve le nouveau nyonchi o me vai na nyeme sona de kele me le ofu pepe ne pele tanya nyeme sona de kele mo voi azon la me va gbo Let's pray together now. minami adog berazon Father, we thank you tonight. fofo mi dak pe no le zayame nye yira onko le vovo popo gbakple chochoke ikele na amesiame ta Thank you, Lord, for giving akpena us apeto ela bena le nami gomesisi it was our sin. bena nyape nouveau e cloud ati to ganchi Feel sorry for that. nye sevevele miado kyo melesiata nye se miape nouveau di wo ape veve sese nye se le miado kime eye mie to gbeda bena apeto ameyo kata o vagbo le veve sese ame bena na tro na doda na nabe wa tro jime le Yesu ben come
ne gblɔ bena ame sia ame yi ke va gbɔ wa bena ye ma nye o ye ma gbe o tsɔ woƒe nu vɔ kewo dzro o aƒetɔ na be woakpɔ vovo dzro eye na ɖe woƒe kɔkutiwo kpakple nu vɔ ƒe agbama yi ke le woƒe nutsilɔ me woƒe lubɔ mea ɖe ɖa le wo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me eye na bena Mawu ƒe gbɔgbɔ ne ɖi ɖase le woƒe dziwo me bena wotsɔ woƒe nu vɔwo ke wo. Grant them the possession of a new life. Agbe yeye ƒe nunana tsoe na wo. That was at that time, at this time now, everything will change for them. Bena nu yo kata wo nye le ye ma yi me la tso azonjia enu kata nyo. Tso wo nu tifafa gbakple wo tsɔtsɔke na wo dometɔ de sia de. Ame yiwo katã le radioa, ame yiwo katã le radio jivea, ame yiwo katã le nu se mɔnu vovovowo dzia, ɖo kpe tsɔtsɔke agbakple ɖeɖekpɔkpɔa dzi le woƒe agbeme fifi la. Akpe na aƒetɔ elabena ne wɔ vɔ. Ewɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Wakafu Mawu elabena Mawu tsɔe vɔ. Wakafu Mawu elabena ɖeɖekpɔkpɔ ya ekpeɖodzinu eɖo kpe dzi vɔ. Kpɔtɔ nɔ tsitrenu eye miayi ɖe toƒoɖoƒe eyiya me. Toƒoɖoƒe eyiya ye nye be wo ame yi kɔ asi dzi eye netsɔ agbo na Yesu Kristo ele bena natsɔ alɔmemɔviwa eye naŋlɔ ŋkɔwo gbakple kaƒomɔ dzesiwa gbakple kɔ yi ke me nelia nawɔ esia atsɔ ɖo ɖe blasieke vɔtɔn na ɖe ko kple ne blatɔn vɔnyi elabena fiesi ya le Mawu ƒe nya yi ke ne se nua ne le ŋku ɖe Kristo ƒe vevesesiawo ŋuti eye eɖi na ɖe na o enyo na ɖe le me o ne dena sɔleme san ya ne yina tsɔtsi san ne sena Mawu nyawo san ya vɔ afiesi ya ne trɔ le ŋku ɖe Kristo ƒe vevesesia ŋuti eye ne kpɔe be ata nye Kristo kpe fuya ɖo ta nye wo se veve ɖo eye exe fe le ta nye bena makpɔ ɖeɖe eye ne kɔ asi dzi bena ɖeɖekpɔkpɔ ya ne su yesia ŋutifafa ya ne nye ye tɔa kɔ alɔmemɔviwa eye naŋlɔ ŋkɔ gbakple kaƒomɔ dzesiwa naŋlɔe gbakple kɔ menelea bena watema dogo gbakplo watema akpɔ bɔbɔe ɖe watema ge ɖe katsatsa me gbakplo bɔbɔe ɖe eye eya katã bena wakpe ɖe ŋuti o bena ŋutifafa yi ke ge ɖe dziwo me egbea ŋutifafa ne wakeke ta eye wakeke ta le agbewo dzi akeke ta age ɖe ƒomoa me age ɖe dɔwɔƒewoa age ɖe kaɖeɖewo me gbakple apelikawo katã ele be wakpe ɖe ŋutiwo ye ele be naŋlɔ ŋkɔwo gbakple ekɔ yi ke me nelia gbakple kaƒomɔ dzesiwa naŋlɔe eye natsɔ nawɔ message natema wɔ message eye natsɔ aɖo ɖe blasieke vɔtɔn naɖe ko kple ne blatɔn vɔnyi alo blasieke vɔve blatɔn vɔve naɖe ko kple ade eye 92 32 00 06 alo 93 04 38 38 afɔɖeɖe yi ke ne wɔ fiesi ya nye afɔɖeɖe vevietɔ yi ke hiã donc edzilo Kristo mele asiwo oa amedzroe nenye vɔa ne do dzesi nyateƒe ya fiesi ya eye ne ʋua gbo na Kristo bena Kristo nenye etɔ eye hã ya nye yamatɔ eye ne kɔ asi dzi bena Kristo ƒe ŋutifafa ne su esi bena Kristo ne lé avu le gbakple Mawu dome eye Mawu ƒe gbɔgbɔ le ɖi ɖase na wo ŋutɔ le afi ke ne le fifia Mawu ƒe gbɔgbɔ le ɖi ɖase le dziwome bena Mawu vie nenye Mawu vi tsɔ alɔme kaƒomɔa eye naŋlɔ ŋkɔwo wo yi ke wɔ afɔɖeɖe ya fiesi ya gblɔm mele lo wo yi ke kɔ asi dzi fiesi ya eye ne tsɔ agbo na Yesu Kristo wo gblɔm mele wo tutu gblɔm mele wo kɔ asi dzi tsitre fifi eye ne wɔ gbedodo ya gbakple pastor Mawu ƒe amea tsɔ alɔme kaƒomɔa eye naŋlɔ ŋkɔwo naŋlɔ le message me alo natema yɔ zi ɖeka natema yɔ
ayo na yo blase ke voton na de ko plene blaton voni et na de dokionu nko gba ple kapomo anane bena watim a de gbo bobwe watim ayo watim agere kachacha me gba ple bobwe eye pepere nu yo kacha hiala wacho pepere nu yo no bena na tem ayeji le mozonzo ame mo vinyenye pe mozonzo ame na tem ayeji eye na tem agba deto le Christ si jejeme ogba pe Christ pe kadede anaga deto amela pe nchu amela de gomeno amela ale alonu akplo bena na tem an wesi okata bena esi anava me bobwere ale bena na nglon ko ogba ple kapomo jesu akple ko ikemenelia na ngle achodo de blase ke voton na de ko plene blaton voni na tema yo nomba si azirika na tema yo ayu azirika e na de dokionu e na de na glo na meye aho abenari a fiansi ya ye so yipe agbena de la Yesu Kristo e Yesu wo dodele yipe agbeme e na de dokionu na kapomo jesi wa gbapele ko imenele abena watim akpere nchu Chala ne la zogevi gake fiesia ne tegogo maupa menwe fiazikpila meganya mejuro meganya mechuto we kwasiji e ne twagbo na Yesu Kristo fiesia ne tegogo wola to Kristo peut do iko wo le Calvary Kristo peut ku iko ku veveze c'est que Kristo c'est le Calvary peut atito ganti et fait que Kristo hele tao cho alo me kapomoa nanglo nu ni nanglo nyenko nko ntonko nanglo bakple kapomo jesiwa le ko imenelia bena watim akpo watim ade gbobobwe na wosi adode blase ke voton na de ko plene blaton voni 93 04 38 38 allo 92 32 00 06 le majijimea pastor aga trova eye wa donu kunu pe gbera don kwezi le ma onyame a egbule na o bena bebesisi dolele cancer bena ede gbedoji ebro bena wola lo pa gban wa jofin sia azon na gede gbedodora me eye na gblo na wolo na gblo na ma ubena Yehowa amedodo ni dododa ma egblo nam le nyamevo bena dolele nya mega pomo ebe nyi mega pomo aga nyi nku agbanto e ata gblo na ma o le gbedodora me bena yike ma pa me atrova yike paso atrova yi wa do gbeda fiesia agban ma yike leji o agban ma do lajo team leader of the councillors on my right, if you popo vomo ikele fu o ma gbe o ikele mohem na o ikele odo ku demfian le dreme ye na nko yinya gba na o la gbo me a do gbera na mau le fiensia bena Yesu Kristo gedeme bena popo von pa va hoda menchi Bobovon na dogo on my left bena dolele na jo nouveau ye redolele over ye refupekpe over ye reveve se sauver kake ike Kristo de nouveau pas gban e dejo e lo nouveau ba plepe mecho nojo amen. Can I shout amen? Oh douli la paix me be amen. This is the moment we are waiting for. The man of God Maupa mea Elia ataro ajivo eyeja do gbeda le miata. I said praise the Lord. Wakafu mau mebe kafu na mau. Oh
Amedo la sikpe pomna ma ou va ba sikpe jo le disikpe de vieux jo le fait nene for sikpe sesere na Yesu apeto agbona gbo fifi la ma ou pe nous saint ma ou pe doyo pe nous saint akanu ti o whatever the name of the sick meka nu ko iko yo na dolele wo meka aleke dolele adona veve sesena o Christo refi avo and you just come to collect eye wo ya de doyo ade ko na va hwejo the whole price has been paid. e febli boa Christo revo Need to, pay another price. me hia be myomia gava refede ke o Yesu refi avo eye ne mie yo Yesu penko a wo doyo ava enumake Here and online. o ikele radio agbo doyo wa ava enumake afisi afi Yesu Kristo penko a agbla bosampe to odome You need healing. You're doyo dimnelia kwa si de kaiji the other hand where you have eye na cho asivelia adade afi ke dolele alena o final eye ne mie glo amen mamre kwa dolele apote pa gbajo nyatepe me glo I said, is that right? mebere nyatepe me glo ma ha Let's pray now. nyato gbedason fofo mi da pe na o nye lon wa le gbegbe nu vivi na mi anu ale gbegbe mi subo o eye mi do deji ape na apeto le do ine water ape na be ne do Kristo Yesu be Yesu Kristo va dro mi ape nouveau mi ape dolelo mi ape fu pepe o gbogbo von pe fu wa mele mi ape agbeja Kristo va lo ojo e Lord, come to apeto gede amesia meji pifila le wonu seme amesia me kele radio jive amesia me kele ya monu se monde gbo fifila le nya ya sema wonu sene gede je wa yo to pifila le Yesu pen come dolele sia dolele vevese sia vevese me kanu ko iko yo nanu me ka vevese ike tomole nanu chilama yo to amesia me set everyone free. Naba mesia me na vo Destroy the work. plein abo sampe dowo wo dome Let everyone receive. nabe amesia me na ho wo doyoyo penu sia pe amesasra kpo pipila Every form of pain I command fe you. fe se de pepe me de sena o Togo le Yesu pen come Every name of every disease that dolele pen ko de pepere Yesu Kristo pen ko akponu se de dolele mokata ji Yesu Kristo pen ko lolo u dolele mokata wo dolele potagba ona dole Yesu pen come you're free. no vivo mebele vo le kpo katutu eye nu yo kata matema wotan la azon atema we The hand of the Lord has touched apeto ape asikanu ti o taking away your sickness. elo dolele ojo Your disease elo vevese ojo are healed. ne kpo haya ne haya ne kpo katutu In heaven, fofo le dipo do pe di la gbesi agbeme thank you, Lord. akpe na wa peto le Yesu pen comme mie do gbedale Amen. amen Final amen. amen kote amen It is done. eva me Check up yourself do do ki now. o poison The miracle is there. nukunu ava do gbovo Whatever you could not do before, nu yo kata ko matema wotan wa do it now. we fifi ela bena le po doyo Hear that you are healed. enu imete wona chan wa we ela bena le po haya amen amen mato we maupa me aglobere enu imete wona chan maupa me aglobe ne haya ebe ne hokatutu You are set free. o tuka o Check it there. Examinez-vous. Yes.
It has started. It has only started. Ça a déjà commencé. Ça vient juste de I am telling you the past 2 days. Je vous dis, dans les 2 jours passés. Today will be more than that. Aujourd'hui sera plus que ces jours-là. Please just listen to nous that. quelques versi ko va ya egbia da un quelques versiao eyata notoji para me brano ba eje gomevo doro ki opo nous citer matem awo chaola je wowo para ochuka nous sien vo le lusiji le dodome le megbeda para de miele poma pomda le megbea para menamia po asikpe de ju para menamia po asikpe de ju nenema mie po asikpe ma nous si papa fia vila wola para mi do mi aro kwipo doro ki okpo nene do GCK kunu la fimala blobe praise the Lord ne mia wo de ka ko le ase chocho kple akpedada me para ame ade cho ye be ki akpoa cho fungbe ame ade do de jile megbeda enyonto para abusaru gele avame ege le wo bafa nyenyama eye para nuchi fafa fiavila todo bafa foado afosike kliboa nchi fafa fiavila doedo eye miele nyegbesele megbea para nana le jojom le megbea da. Yes, as you discover, just nene doro ki okpo ne gbonu kunwa ne doje sinu kunu kola blobe kafu na mawo ne mi o de kaklimi amosiko le megbela para miele ruya se maha para note pesia ela be to poratola o mi de ogbo nenu chi fafa fiavila kede wa gbemela dole ba gba o afoti agba nyemau o mtetema o ejo kansa ma ha ejo mi sera jijo popo fo ewulie ma omedo uli de olo ko le hajim. Hallelujah. Hallelujah. The power has been released. Ochuka nusia. The convener. Dodo amezi menolala esimeko dogberala ochuka nusia. Ma odo peye pe nyalaji. Amen. Kaka funa peto Novinyon Monique chante efo wenyesia matem agason menyan sike nabe yeme gatele sonsomo ke mau kasenchi mau yodoe mau nabe ukatite leba foji elabe po wenyesia menyan sike jolejo menyan sike nkuhio menyan sike dolelio menyan sike nyagban menyan sike hendolele avoke edokpo sonson po wenyesia ke gbea nuchi fafa fiavira gere pa gbeme o chite kpla o chite ba foji o je sonson mianu ala ebe po wenyesia ile dolem yeme gatele sonson mo ekpo ele na sona ke esime ke mo pa mi adogbera kola ye je sonson bo mi pare sikolo sonson la elle sonson fiavi toe elle sonson fianyonu toe enyonto ebugajo megbanami para mielen keke eton liama nkeke nkuru pa nkeke ton liama nkuru ma nkeke ton liama para mina me nya mi pago mi ape jijo papa mi pago me mi ape nkunu ame para
mon père m'a donné bravo fils kenele Europe America France te peux si kenele Africa ba du kamenele bora ne po doyo me grona mi benare egbera nukuru akpa le akpa to mi da ho e chora nukuru le akpa na mi da ho bora nko nyenye Esther jinembo fu eye who had an accident 4 months ago and novinyon ya eye eja foku e wasidan alo owo vumo sonson foku eye megatele sonsom nyu I heard about this crusade. eye me se Dutoƒo Mawu kakasia eye me gbo ma pogo meleme eye toaka yoragbe ye va Dutoƒo Mawu kaka siama ke egbea yeva egava ke egbera ma odo nye gbera nchinam le mo pa me gbodora me gbe kwa kpora nye me gal veve ade ke sem le nyafo kpora matema son ke ye ma gate alepo de na tema zon mia kwa kakafune afeto nyonu ma matema son cha ke ma lepo cho kaka yora gbera ele gome pom le dodo siame ke wo to ya le mo pa ma me gbodora me la atem azon ke ye ma le pepo ele akpe damne mawo. We are beginning to pack the crushes in front here. Mi draporo mi cho ekpo mo fun gbere nkola fima ela be nu chi fafa fiavila wonu sia nuvo amosi kole yaba la ojira jirado kioro ne na di dase next testify dase di labu. Praise the Lord. Kakafune afeto mi konsi ke ma wona madame Madeleine bafu. Kakafuna afeto. Elle dit gloire à Dieu. Ebera kakafuna afeto mi tonne. Il dit quoi? Dis ce que Dieu a fait. Je n'ai pas marché plus de 1 an. Je n'ai pas pu. Ça fait 1 an aujourd'hui que mon pied fait mal. Enye egbenye fereka nyesia e afononyevem egbea me jagba était jole la fille ma va te pesia ye son la foaji elle abena ye me cho afoya de anyigba npo alo tu anyigba npo we ye nto ya jagba ya so lejo ke egbea ape kare na mawu elle abe Yesu yodoi. Thanking the Lord for what the Lord has done for her today. She said for a very long time now she was not able to walk even for 1 minute without a stick, even some few seconds. But today after the prayer, as you see her, she's struggling and she's walking by herself without the stick. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, the right hand has taken over. La main droite a pris le relais. The right hand has taken over. Okay, it is happening. Listen, the program, a miracle just happened. Next praise the Lord. This is Pastor Towin and he has some challenges, some spiritual challenges. Praise the Lord. Kakafuna feto bejima dakpe na feto demia to gbogbo to ti kecho Nigeria va eye pereka cos jenu eton ye meyele kuhi gade eme ye me tenona do ireroku me eye horo nye pe mva Dutoƒo Mawu kakasia me ke debe nutsu aɖe gbɔna tso Nigeria ava emele joala le Kamalo eye meva esi ke meva Dutoƒo Mawu kaka mea mekpɔ be amewo le kuhiwo me tom going outside and begging, I was begging before I eat. I see coming to my life. Somebody will just see me and say, take my brother. Somebody will just see me and say, where is our wife? Please, can you? I'm sorry, my brother. Please, can you see that wheelchair over there? It's coming. That God has done it.
We will see to it for you. In the name of Jesus. Amen. Pouvez-vous voir cette chaise roulante là-bas? A wheelchair is up. Eye. L'objet dans ce courant, c'est que moi on a la tête. Eye a dit qu'on n'a pas gbé le pogpom. Eye. Est-ce que il est où? Comme pour le Dutoƒo Mawu kaka mais Mawu doli peu kuhiome. Eye Mawu deson. Eye ameme si keme le petit. Et pas gbé mo le soué si. Me je mato no bena. Poda okoko. Amesikele. As naida zikwe mo ochutune. Onye keke ba zikwe ochutune ya. Ame achite okoko azikwe ade julo. Eye poda. Ame anglobe yepe. Bafanyenya. Eye. Mia ase orchestre eye. Mia edo yabalaji. Après je go online. Ensemble, il est le Dieu de miracles. Eye nous connaissons Mawu. Et Omega, il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de miracles. Amen. I want to take online testimony. Mia ho da se ni cho ya balaji. God is doing online. No si ke ma wole ya balaji. Of miracles the Lord is doing through the power and the name of Jesus. What's the name? What's the name? We bring you this testimony from Nigeria, where Da se ni se amia ko cho Nigeria. we bring you this testimony from Nigeria, where Allah Swadura Oluwatu God healed her yesterday night from a strange disease. She said her tongue, while she'll talk, she had the twisting tongue, and her lower and upper jaw will be shaking heavily. But after the prayer, she said she received de l'état d'Ondo au Nigeria. Il dit: je suis venu à la croisade avec une déformité au niveau de ma langue qui m'empêchait de parler et qui engendrait des tremblements au niveau de ma mâchoire. Lorsque l'homme de Dieu a prié, j'ai cru en la prière de l'homme de Dieu et j'ai cru que j'ai reçu mon miracle. Le lendemain, je me suis réveillée et j'étais complètement guérie. Maintenant, je peux parler parfaitement. Gloire à Dieu. Also, we bring you this testimony from the social media YouTube. YouTube. Novi nyon le di da sebe. Ale si ke ma wo ngao. Another crowd in front of the wheelchair. Please put your hands together for Jesus. I said, put your hands together for Jesus. Pena Yesu, era be America kokpo ijire ngote pesia. Swallow away. Swallow away. Swallow away. Swallow away. Le prince de paix. Swallow. The wheelchair is up. 2 crutches are up.
One crutch is up. One crutch is up in front. Hallelujah. Let's hear what God has done. I'm Brazil from town. I made that town. Okay, what is that? She's behind them. Yes, I'm Brazil from Bramida town. Yes. She's a wheelchair here, please. Wheelchair is a sign. I'm Brazil from Bramida. Talk. I'm making my daughter now. Walk. She's a wheelchair. I am here with my wife, and we came here for this crusade, only for this problem that I have, and it is taken away. I am free. Amen. I am free. Amen. Praise the Lord. C'est le frère là, il est venu ici, il ne pouvait pas marcher. Vous pouvez voir comment on a élevé sa chaise. Il est venu avec toute sa famille. Il dit. Nous avons bakle pour me akata. Eva bakle yebe pour me. Mawu chuke. Blebo ekpo vous. Amesi o kokko keke vi me vai. Ke jitelebe keke viame. 19 years today, and about 4 years today, I've been able to put my leg down like this. I've been hanging up like this. I've been hanging it up like this for a very long time now, for about 4 years today. So actually, this is my first time of putting it down again to work, and I know that by God's grace, my healing is permanent, and I know that I will not go back home like this. C'est le frère Lionel, depuis 4 ans, il n'a pas pu poser son pied par terre à cause de cette maladie. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis. Venetia, yebe gacho ba for do anyigban po. Ke egbenye jegban to le pone megbe ba ka for anyigban ite le sonson le ba for ji. Ye ho sebe yebe do yo a enye do yo blibo na e. What is it good to I read more than that. And I do. So you find it to be loving myself. Loving myself. She doesn't have Explain French. Please come to the exam and hear what Oui, le frère, il souffrait d'une maladie, il ne pouvait pas parler, ça c'était la blessure. Il ne parlait pas, il ne marchait pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après la prière, il on peut comprendre au moins ce qu'il dit, et il peut marcher. Dieu l'a délivré. Blebo, mettez-le pour mieux que elle est déjà pas le pompo. Mawu que do yo ano ni da le fe agbeme. Me voici que na peto. Next testifier. Témoignage suivant. Da se di la bobo. No, she's on the. Okay, let's go online. Yeah, they are online testimonies. Témoignage en ligne. I know as it is happening here, it's happening in Canada, it's happening in America, it's happening in Belgium, it's happening everywhere. Canada, America, Belgique, France. Online. En ligne. Bring you great news from social media, where Stella Ojeta. Edida say Alesike Mao Yodoe.
le edivia mesime ma yo do le ji ye pe ji no fem esi a cho YouTube ji stella oje ta ida se ale si ke ma yo do ela bena e ba kota no evem akota no evem eye ma won ga o le na onye kachi machi eta pena ma ale si ke ma yo do e chovai le magbe jime magbe dome pe veve sea veve seseo me ebe nous si que ma matema ola meleo hier d'une douleur au niveau de la taille. Gloire à Dieu. From the GS official Facebook, Atika Ayibakuru Isaiah Facebook dit là, how God healed him from and scratching. He said, after the final amen, Gloire à Dieu, nous avons ce témoignage de Facebook. Nano non son le penchila eke no capital city of Nigeria for a testimony coming up live. My name is Sunday. Sunday after I reside in South Africa. I'm into drug peddling and all of that. So something happened. I have an issue there, so I was deported to Nigeria. When I was deported, I lost everything, to the extent that I actually wanted to take my life because there was nothing to hold on to. So I attempted committing suicide even then. So I've been living this life and I really struggled with this sin, and until that day of that crusade, November, the power of the cross. So a brother in Kepala invited me to the crusade. On that day, I gave my life to Christ. When I gave my life to Christ, the brother prayed with me, and since then, by the grace of God, the Lord has saved me. And from that day, I begin to recover all that I have lost. I want to appreciate Pastor W. Kumuyi, how God has been using him to restore and to save so many of us who have been living in sin. And the Lord Almighty will increase him mightily. So I appreciate the ministry, and God will continue to bless them in Jesus' name. Jam your hands together. Indeed, God is doing great things as we bring you another wonderful testimony of how God healed this lady from broken bone. My name is Edith Preacher. 47 years ago, I had an accident. So I've been having this problem. After the treatment, I started working with my leg. But from time to time, I have problem with my leg. I feel uncomfortable. Excruciating pains. But at the time, I depend on God that it is possible with God. And that when I be released from the problem. During the crusade, on the second day of that crusade, as the man of God was praying and said that we should raise up our hand, I raised up my hand and thought where I have the problem. And he prayed. He said wherever that problem is in the body, leg, hand, wherever, I said yes, that one of leg is mine. And I prayed and after the prayer, after I looked at the opening place on my leg, and I saw something whitish. I said, is this bone? I had to use my fingernail and draw it out. Then, after this first bone, 11 days to the next month crusade, I saw another bone coming out. Le Dutoƒo Mawu kaka keke wula ye gba kpɔ be fu gba to le ye be afɔme ke. And since then, tso gbemagbe la ye kpɔ hayahaya blibo. Cannot do, does not exist. Nu si ke Mawu mate ma wɔ la mele hi esia mo. Megblɔ be su esu nenema vavã.
Amen. Mais bon ami be. A miracle just happened. Je vous ai dit que jeudi. Yora gbea. Le voilà. Kunwa de jo. Eye. Esi enye novi. Mr. Aja Lucas suffered from facial paralysis and left-sided hemiplegia for over 20 years. He used his left hand and Blave nyesia ke echuchule akpareka Lucy for amatele matemazen Lucy lo ahamatem azen ke adidase I'll be 4-6 for 2003. Eye le dolem le chokaka fe akpefe etome ye le dolem va seregbe. Come for today. They don't pray for me. I don't see. I don't see better. Small. So I feel very happy. So I thank God plenty. Say, well, may God just give power. May just go before me. Just work. Use your left hand, Musi. No. Now my left hand is. No before. Aha, they had no before. Praise the Lord. Kaka funa peto. I'm so happy for Ejile jonye lensi ke ma wolata. this family now for 7 years. Pe amandra le po mesiame. I know what this father have been through. Menyan si ke nutua nu si ke be efunu tuya. Pe fe gedo enyesi ke le mau fe amiape. Me ape gbedodora serekala me tropo boa nchuya le wodu nchuya sike matem azon chanwola sereka kwa eje wodudu eje pochichi eye wacho bubu pe ape dada na mawu. Gloire à Dieu. Le papa que voici depuis 20 ans ne pouvait pas utiliser sa gauche. Miofo eye matemaza miolo le mon pas avec Boudra Megbela ba mi apo avant d'ouvrir les yeux le tombeau déjà partout elle wodu Dieu l'a délivré eye mauchuke eye kajuchu ya naida 20 years pe blave be plebo la pareka yebe Lucy pa miokpa dia chuchu ne ma onyonto eye nyelovon kafu Yehowa. Il m'a fait du bien. Lève-toi et louez Seigneur. Joignez-nous pour célébrer. Tout le monde. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Oh mon âme, lève-toi et louez Seigneur. Amen. That's it. Hallelujah. Brother Takem, standing respiratory tract infection suggestive of pulmonary tuberculosis. Let's listen to his testimony. It's by the grace of God I'm alive today. My years taken by. I have a problem of chest pain. Like it's going 4 months. The thing started in December. The thing started like I was just coughing normal cough. I thought maybe the thing was just normal cough and catarrh with blood. I said type of something can happen with me. So I tell my parents in the house. They say maybe it can be. Bingo
So went there to do medical checkup. They checked me up. I was not having any pain. They asked me if I'm drinking alcohol. I say yes. They asked me if I was smoking. I say yes. Now 5 years. I'm no more smoking. Hard chemical. There is not something. It's not something effective. So yes. So after that, they didn't give me any medicine. They say I'm okay, I'm fine. But when I came back home, my chair was I was still feeling pain. So in church, apostolic church, because I'm telling apostolic church double. I went there, I get a complaint that I'm feeling my chest is feeling pain. Yes, I'm feeling pain in my chest. He prayed then. After that, I was still feeling the pain. So when sorry. So when Papa was praying, I have my own deliverance. Great miracle, and I believe that God, on my way coming here, God will deliver me. So when Papa was praying, I closed my eye. I said, God, as I'm here, see me through, God. If I've sinned against you, please, God. Try to help me. A strong current in me. Trying to do exercise because everywhere my back was feeling pain. I was breathing very well. Up to now, I'm still breathing well. I'm feeling well. Voici avec des problèmes de respiration et depuis décembre 2022 et il avait des difficultés pour respirer et il est parti à l'hôpital. Jusque-là, il n'a pas eu de solution. Mais ce soir, après la prière de l'homme de Dieu, il a senti comme un courant qui le frappait. Et après cela, quand on a demandé que chacun s'examine, il s'examinait. La douleur qu'il ressentait était déjà partie. Gloire à Dieu. He said a certain current frapped him. Frappé. That's the current of the healing power of God. And now he's free. I say he's free. Il est libre. Please keep on checking yourself. Continuez de vous examiner. The power is still moving. It has been released. Next testifier. You stand the other way and raise his crutch. This is Mr. Ako James. He had an accident 9 years ago, and that caused him right hemiplegia. It's difficult for him to use his right hand and his right leg. But after the prayer of the man of God today, something happened, and he is here to testify. I am James from Bijon, I felt bad on the 10th of February 2014 when I fell from a height at the roadside. I was conveyed to the hospital in Boya. I realized that my right hand, my right leg could not walk. I was there for a pretty long time. I was sent home. Doctor. So after the prayers here now, as I heard about I said I must go there because I've seen it. I saw him. After the prayer, I got up from that chair which somebody must always hold me to sit and hold me to get up. I got up myself and I've been walking around. Very, very wonderful today. Tomorrow 2 days and so on, I'll be very fine. Okay. So you used to walk using a crutch? I used to walk only with the crutch. Without the crutch, I cannot walk as I've done it here. Okay, so can you walk? Let's see if you can walk without the crutch. Yeah. Please, grateful. Put your hands together. 9 years. The Prince of Peace. Depuis 2014, Papa Jacques, il avait fait un accident. Et après cet accident, il ne pouvait pas faire usage gauche. Et il ne pouvait pas faire des mouvements ou marcher sans de béquilles. Mais après la prière de ce soir, il est capable de se déplacer.
mia hosa de dase de siawo echola e consider gbe enye chichi be nkeke njila nenye nyi miaola mava te pesia hafi gandren lapo you might not have a seat. Eye ne mi chi megbe vala mi ma kwazi pe ananyi o 5:30 make sure you eye ne mi ajo ni apo me gato pe afan ne mi ava te pesia echo yen consider gbe subo be nkeke eye mi da adu pe Yesu eye le otro gaveme le te pesia so come early eye mi va kaba that 2:30 le then in otro paji ga ave the fourth day eye echola yin keke nelia le nukuru popo fe jijo popo me other sickness that eye it will go dole le sia dole gale afima bere afima la o kata wa jo le Yesu ben koji le amen amen. God bless you. Maone irami. Amen. We have some 3 children there who have gone away from their parents. Okay. Okay. Miracles are outstanding. Ces miracles sont authentiques. We pray that this experience will remain in Yeto gbera bena the lives of your nkulumbe me toto sike novio ola ne nuainda le wojo kwa bagbeme esime kebi dajo le tepesia yeto gbera bena miano ijopom la petola me yeto gbera bena klovio yebo wope no pe dediede na wo akọ nkonchi eye na eye na promi va echonji kainkaba akpera bene tonami le Yesu ben kwaji mi do gberale amesia mene do lu sesie be amen amen eicho Thank you.